E ele teri tanunga wa cho tafa manino a tanto tau le fo ia fiafi. O le toia so le masina lona sefulu le reitu sanga lua felua sefulu ma le fa. Ia ele fa fonga maua ro tanto wa tunu Samoa e pele le loto o le anganga e pele le fatu. Po feale tu la lo langi ia ma le taimi le nei kilo pe tanto te fetalo loai. Fe ngā solo ai ai ma sa ili manui ai. E le mafai o na whaangaloina le antunu. O lo tātou tofi mai le tua, o lo tātou whaasinumanga, e moe miti e aso umai pe o whatunga, i la tau o le au whātu pese. Sa moa le antunu u, ea e tau tasi le wha moe moe whatalofa, o wholofa, whaafilo ia tu whaatu lima le rei fo iwa fiafi. Mantango fia i le angare lei o le tātou tapa au sili le langi, o ia o le tua, o le aso ma le taiao, o ia o le tua na fausia le po, o le malama o mea uma, a o le laua lunga o mea nei e whaia o le soifua ma leola. E la te runga o le ua teitei mairo soifua lau le lei, mai se o lo nei o la vivai. E a ua tātou feo fo tai pe au mangalu ngalu o le ea. E lunga o ala leo ma la anta whaasara lau whaona po nei wa mawhai ai o na o tala tala no antu ai e sila mai. Daimi lava le nei, i le aso lava le nei, e le ai seisi aso fo i le pe o la aso e whai atu le tusi, e tusi nei e fitoa e maua i le lua masina. Ia, o le tua i o le tua o mea uma, a iei fo in seisi ngoa e sili o na tātou sula, ma o tātou ave i ai le vi inga, wana o le suwafa lava o le tua mamana. O ia na whaia le tangata i lona whaatusa o mea uma lava i le nei fonga ele vangi mongimo me uma ta o ia i le nei lalolangi le tu mau e a i o vaia. Pe o tala le tusi whai mai o le langi o lona no whaali. A o le lalolangi e tutu wai yona a ao. Ia lono wingala. E o e le tua mea uma. Le aia ma se le vale le va o le langi ma le lo langi le tele tatou tatalo mo tatou launga ina mo tatou pepese. E le ai ma se mea la vai ate tatou. E pule au o ia i mea uma. Fatalo falea. Fa felo ia tu le toi fa wino le Tautuana lau Bluwave TV. Ia ma le prokalame ua leva ona tuli matai. Fa tali pe o le fa tali timu. Ai pia kai fa pia so ya. I kai mi ke ngofo mai si au ka mai mo ke karango ai me se mate felo i mala to te to lua. Ala mai mala te to me sia ka. Me fe kai wa tato felo ai. On mele lo to lua. E le alu e faise fe au. E malu lo le fia file vala lea o le tolua nga il fa. E le to ya nga se fe au le fani. O fa kwa? Mai. Na o le nofo lumo le TV. Ma fa tali le porkalame le taute. Ya fa pele e le rope te fa pe I aso ia o fa tali timu. Le atu nu e ke ngofo malau pakeke vai. Malau paelo po lava ni vai nga sa fa nga e o tanto tua ai na ona po. E fa tali ai le vai. Ya o nisi fa mai ua le o ai o nisi fa mai so le ua misi ai ma le ai ngor fai ponga sa kau o misi e au yo lea fa fera ia tu pa ia la o Samoa ia o te ron nei walanga o nei o le to ainga le nei o mantou ie ia tunu u e pito nu u ma ni usila e to ai tau nu u ma I au gilani a e tele I malanga tu Wellington a lui kala stete ma e fa solo tu so se pito po le alui up north e mua e tu vai I au gilani po self au gilani sauti la na ele na yele ma tu fa langinga nga o au gilani ia po mangele ia o le to ainga o le lalolangi ia o te ronei. Ia o I nafu o lo yere matu ofisa au tu maru kau nei. Fatalo fatuai mo folo fatuai. Samoa I si o tātou putunu pele. Malo fai o le faiva. Te lo le fatu atau mo se tau masele. Ina ua tu va ese mai le va nei vivo ile mantou New Zealand na ua lu ese ua va ia tu o ese tu muri ese le melitele se yai. Fele le ese mai si va tauna yai. Wa amada ona toe fo I lava ia I ngā luenga o aso faiso malo le tali malo ia awa tātou te popole le pola e motu I tua awa e tatau ona motusi ni pola Amerikana ne sia ulo makuanga awa le popole
a ua popole tatou le whainga o mele le ilanga e kakauanga yengi pola e mokusi. A le motusi fo ini pola e le iloana yengi mea te tupu. A o leo te mai tau watu, o lea la o lea soa tae au, o lea so malo lo ma lea so ngafua. O ka ia mai se paki a kako mai se tatou pati runga le porokalame mo nai tangata whainga ruenga umane malo e ia ila longa ia e uma uto e fo i mai ia e tatou te faʻasoa faʻalaua i tele ai i le faʻamaninonga o le aso malo lo le amatele aso tae au ma le aso ngafua mo si o tatou tunu po on mo nisi walanga i conditions o le aso malo lo uyo lea faʻaua tatou faatalofa malo le folau fa fianga taulangi fe oyo le tala le lei so se fata fai taulanga ya fa malo atu ya te utou o lo o tou tau le sei o le tala le lei o lo o tou fatu le titi o le tala le lei o lo o tou su ile ula po le aso o le tala le lei le tua e na ia fa so po lo ai ainga nuu ai maise o le lalolangi atoa le fina ngalo moni o lo tatou mataisili le langi fatalofa tua ilea ia ona tofia le tua ia ona fele o fatalofa o to uma ilunga o le nei proklame wo ma au me mai o pa anga uma ale Bluwave TV ma proklame le Tautai A'e o e fia le proklame le nei Tautai A'e favor le nei aso a faisa Tautai A'e ma le fano no ona o le malanga le maliu mo le oti le nei fo iaso ia wo no fo fali sa duia ma ale tala le lei wa uma soia se fe kula ukala wa uma soia a tau se maliu se a inga po se nuu oi kofiolai pe ua male li umai male ainga oi e lawe umale aso mua whakarikari le po a koalo i maka e koe uku mai koe masa ai kai o le asolonga lua koe uku mai le po koe masa ia o nafo i ona po ai ona o le i maro si tele o a onga o le tala le lei ma o onga whaakirisiano e nofo fale ai ona ele i nofo fale talia ngata e tangata le o ona matuitui o nei ona po ia e malingi alo i mata ona o le motusia fu ile le mafutanga o le misi o le vai atu ata mai whaki ngā uru mai ai o nā mea uma ia ua si la fia le lei lo tātou watunu ia o tātou tangata kerisiano whaia ai ai se akungu ua o la ua le mau ai se antunu o le lalolangi e tatau ona loto te tele i taimi o puapuanga e te tau ona loto le lei mama loto e le te tau ona leanga loto leanga e whaavai i lea tua o Samoa e sa ola ukala o te leo vaia i angi usila e whamai whaavai ngi usila i lea tua e le o ke vai fo ia uskaria e le se la tau anava whapena o pipi i le lako karika po le pine le la tau putunu e oi na pauana nei o le atunu e mua a wina lo lato faala wiloa e faavae i le atua Samoa o le mea lea o mea umala te tau ona tatou faia e auana i ngalo i ate i tatou o lo i aile suafa mamalu o le atua e ka ua fo fa e ka ua fa manatu le nei fiafi awalanga o le sifi ka kou o ka fa mai faavae le atua o le faavae o mea tatou te faia o le tele i o le whaavai tangata e whaavai le ita e whaavai oa singa ka mai mingia sao isi o anko nganga isi o kuzi ngari pa ua le lau uru bo le iku e tau mingoia e lole me whamai o tau na le pa ua le lau uru fo meo le iku ia le na ua tau ia tatou ia ona tau whai ola uma hawa onga ia mfakerisiano ile soifua maleola melea fatalo fatuai i wo mapaanga mamai ale tatou porkalame ile nei vanga la fiafi o leu ke ka wo fo hui kanga ka ye vili mai atia o tangata nei o lai tauno la tou silafia o le ufel porkalame wante tau ona silafia le le latou o le ua fail tatou porkalame ia o tangata fo e tele ai na eva mai lunga porkalame ale tele o lo por me o ngalo ia latou
po ngalo ya latou o le fai le tatou por kalame ia le na a fa pe fo ila io o share tu il tatou por kalame le nei vanga fo ole afiafi ia fa talo fa le mo folo fatu ia ile pa ia male mamalu o si o tatou watunu ia mai le fa so ngao male atu folasa ia malo le tai na lo fo ia te o to fa totoa ia be se fo o le nei aso ia o misi fo tatou le aso na fi wa tatou sports tala no tatou o mai la ia se I va manino ia tatou ia sa o le ia Emma Jane Lawson LSC io LSC lo so noanga o o matu io o levea mai ai le fulu ia va tu fo il fa fonga maua le tu no tau talanga fo le nei vanga le fiafi ai le o male anga sa we faile tau tua ia male au nanga fo ia walanga ia isi por kalambe mafaiana sui tulanga ia le tanga tesa e sui ia o le po fenga kaya nga sui tulanga ele o mo se se tatou po lo na lu mai ma we be anga fapia e sui mai se po se fai rasta ia po se fai ava fo ia we se sui e singa sema ia ole vaenga la le timu pe la ofie mativa pe maloloina e pe ia o kingo ngar fai poiponga mativa pe maloloina ba ipe beta fa vale e ona tatou taua ono tulanga ele mafai ona fai le tatou por kalame mo le fa manino ina o le aso malolo o le tatou watunu u Samoa le aso tae ma le aso ngofua e mo na o tangata fai ngā luenga le malo o le sa onganga mo le fa fisiri mai ale to tele le fisiri mai a tau sia tau le alfa manino ina o le aso malolo e fa amaru sa fa finge sa vai e fa amaru antu le to tele lavo o e ua fia malolo e na o le au fai ngā luenga ale malo ai fa mai lo mavao ai o manco ai lo marcala vao sa wai vao I de mene passi ku ka vera de PC fa ku ko vao fiaro I sai pipi emmo ko e du mai uro na uri nga pingisa lo longa e pingisa la ma ko e passi mai fa ku ko vao o le fa tolu na passi mai tu ro wo feika le wori ia nga de kaula vea wo wa amakang so vao mo wala ka o fika ma tu lo mata vale fa mai na wori ia olha mai vao I va mune o que viano man coitai e fa mai kala le wori ia o esi sila mai ada EPC o esi sila mai le ngore ku sir ka vale EPC ka vale malo ele songa piki ai kanga kai le mai va oi o via e ale mano que mano ai kai via e ale mano que mano ia ole tomu muina isi wala ngona le leo di taimire nei ia fa malo ia la nga o tanga da fainga ruenga malo o via e malo mo que malo ia malilia a fai tau te fai mai e sa or ko mumuia kanga kai o private sector ia te au e sa o ioi o tatou i ka ko fanga sa o are me le se alo e sa o ia fa be nga kari malo o ka fainga ruenga malo kari malo o masamo ia mena o fai to tala vao ia e tau fa vile mo lo to malo wanga wa kau kokolo sa wa kau kokolo mai fo ia ia ai marilia tatou fai ia le tala sto inovao rest in peace whatever na malanga io a o via e ala le malo o ge malo ia ia ai le faʻaititia ia le faʻafitaitele e pe ana fai atu o le ua malo le fai ngaruenga le malo private sector o la lava e ngalulue I lantou sorry private sector or public sector no private sector yeah kusa public and public servants ye le malo lo private sector ye le ngalulue pe ya ono winga la o ngalulue o ke vidi ma yari awo te vidi ma ina santai al fa mani nonga le na ya o tele ma I lo fo ila po o tele o lo tele ya u po me o to ya onga
Samoa le sa malolo e no inga la le malolo lava wa lo no inga tu ai nga ta fa peni o le malolo fo yo o nga malo ia ai o nga ai kalesia mo ila to wiele o mana mala mai me o public servants ma me o private sector o public servants o tangata whenga ruenga malo matanga ruenga malo ina i mani no government workers or employees a tangata ia whenga ruenga i ngā ruenga tū maoti ia o kamalanga le ai e wha malo lo si ai kako kainga ki ngifang e tau te ola ma tau te whainga ruenga ia ai a tau fasili mai po te serve lan tau se malo longa yes e te serve tangata nei le malo lo ai a tau fasili mai pesa te tau ona malo lo uma yes ia ai pule asta fune le la lo na sa e pule lava le fa tau tainga ia no no winga la o lai tala fa le tupe mena ta o private sector lai matala fa le tupe a fialua o le Western Union alu le Western Union ta o lai matala a fialua o oi le e fei ka mai ngira o ma ngai fa fo ya o ngo fua ka ngi mea lai pe ya karoka e be tolo e pe ya karoka e wa longo wi no winga fa tu ai nga mai lai nga fa me asia ka o fo pe la fo mai tu pe le na ai matala lai wo le lo fo pe matala there's a shower over there and there's a fire station over there ya na paula na la tala fa ya tu ole jaibara watira ulu sumari toru minuti wati ai nei le tu la e fa tatou antu I tatou whamurianga o asa soifua ma sa whanau ai kuke kadi e sa au e te tala service te ia fire station e te tala fire station tai au ma lea songa fua mana tua mai e luasa ma lolo whaatulanga ina mo tatou o whinga ruenga ma lo lono winga you have the longest weekend ever lono winga o ngei ia le fia whiri ngei ua le vanga whaapare whanguaresi ia oisi tangata o public servants o te loa le ua tangata fo inai le dual citizenship le o New Zealand Australia te loa ai wailunga le vaalele le te mine nei a mailo ai ngai fafo whaatawhawhau ia po fia lava a wano no winga off tai au asto na ia sa asonga fua whato atoi back I le aso lua I ngā luenga tato atu whamurianga o seifu mas whanau o le whamurianga mua o le to whalio kai ke le I whainga li ori whamurianga la seifu o lio wha vevela lio solofa Vivi fa ya o mantou lojo ma pati le ngalelei ma le lofa tau muriburi o tatou tua I lo soifua lio fa vevela lio solofa ona o mafai ona ulia mai oe le toma le nei tusanga e fa popo I lo soifua Amatou te talo ia sanga tulu I le tua leola ma le malosi o wa le whianga iai o oe ma le tusinga o sio tatou ainga nuu ai mai se le kalesia alo faanga mai yo tatou ainga Asari alo whaanga mai au ainga uma I antunu ui fafo o uso matua whawhine ma latou whanau. Matua o lau to alua whapea na yo matua. Ine usila whaasilisili ai alo whaanga moli po o siau to alua ma siau whanau happy birthday Vela and God bless. O kafiolai. E whaasili aro whaanga o mingi o kai ko orua e whaiala ukala ingi mea ai tasi ala se whanau pena I lunga le tatou programi whamanuia toilo wa se soifua a lauto whalio ia mai a asia tamari tatou programi o le tau te iai ia whamanuia tele lo wa se soifua toi whapopo le tua nisi tau sanga wa lauto tua ai a saungi whamanguianga o mingi o se whangau e sau wale lisi ai mungoni mulia e le kai whamama whafa mai aro lofa tele le whanau ai umai afa mai ai whaasilisili aro whaanga o lauto o lua ai voi wale e se kupe walanga o tele o whapena e tele o mene o se whanau pe tau whaapili e tei to lua mātou iyo mene o whawhine tele na whase e ai nei tamalo loa I me whapea o le keunga o le selunga o la ko ulu tūlanga fo I o upu matala ia ai uma ea
e vela mai le sakai le whaarifua. Manuia tuai maa se soifua o tu malava. O loo whaafafonga mai ilunga o le nei porukalame e le nei vanga o le afi. O le tausala night lea o le atu ina atu ilunga. O le tausala night a le nuu o matai. Whai sa ola utala, yes, Utah. O le aso whareile aso mua. O November lono winga le day after tomorrow, waman tua aso whareile man tau aso tofi Utah i Amerika. Lono winga la, e umaro la tai au. Tala tu tai au lole tau tausala night lea. E na ele 28 West, 38 South, West Valley, Utah. Wale lea ya mara uka address li i Amerika li i mele boya. Ya, na utau sila tu le tatou whaalau ilone na. O informations malava o le tatou tausala night o Seleni o le amaua e fesoasoani ai i le whaamoemoe o lo loma. Ya, o le vo whailo mai e le taifono a le whaasapora sa Utah le aso lua le matou proklame ia le latou foi whaamoemoe o lo atofa. O le isi tatou whaalau ilolea o le dina a le fast i nai Washington. Na ona te vatula velunga wa o le vaiaso le anga fua nei whaamoemoe nei. Ja, informations po whamatalanga na watu ina tulungo le tatou screen mo auto i Seattle, Tacoma, Piwala, ma so o se i Vancouver ina i Washington, le state o Washington, le wai ai le tau whaalau i loa lea mo tau tickets, se lau tala tickets, pe a feta la i le laulau ai matua e fiu e te tau mawha. Fuli le mea ai vainu, o vainu sumalia, o vainu o ona, o vainu kifa, o so se vainu ia e available mo le fofonga tau mafa. Ia tatou atu marolonga a foi mai a forfa fa feilo ai le vionga le taifono ale mafutanga le fa supporters i au kilani nei pe ano tau fonga ina foi i le nava yaso ia ua toe filifilia le au va malosi lava ia mai se foi le fionga le taifono fo ale mafutanga ya fionga tama matua fo ia se to fa se wa muli ya mai se le au va au le au dosi le sila ilunga se au mai ali se update to tatou i au kilani nei awalanga le wa tatou fa fonga wa to fa fonga mai lo uma au se kalia America ya ai pe e tau lunga mai lava i nei a mantou i ni usila nei faila le tatou fa talonga le pe mai a tatou fa salong fa business nei.
Simo tupe fa maboni sa mo ma sino ke topa mawai lo vano te oro ma ma loi fa lo tupe fast food tai lo se la ta la sa dia mo ana pa anga lo se fa lo mo sa mo an lo se fa lo mo ta to New Zealand se ina fa lo se fulu aso to na yo va yaso te tasi manatua o lo fa wo pe landa fa to limata la pe ai fa nga ina PacificEzy app e fa sa o ina fo lo te mi ma se le ni pe fa nga le ta to direct transfer ti posi mo yo tupe le ta account ma fa mo le ina facility lungo telefoni ona fa tino le au nanga ai nga fa to o no pe o tatu ofisa o tara o tahu huma te taulanga fa taui mangele pa pe de sidia le fitu se fulo tatu la lau fa sopoli ai New Zealand mo nisi fa talanga vala aule o varselau o tasiono ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iva fitu fa male lua fitu ono fitu iva vala fa PacificEzy o lau ba anga mo tupe fa mo moli Samoa Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the color shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Toi whatarwhatu ri te liu mai o le porokalame o le Tautai A'e. Mai mana loka masani na ua tolu suma 5 minutu te deli tu la e whale re fiafi. O ta fiafia whailoa jo le ua mantu whaatasi ma le au waa malosi. O le komiti whaafoe po o le komiti whaatonu o le fast supporters. E au kila ninei, ea, tawhatafunga o le fionga le teitei fono. Ya le tofa o le tama matua fo i walewa tausanga o wha tama i le mafutanga ya zewa muli ya i le lo tuanga vale o lo tu tamatau o le mate so tuli ma le tofa tupa ma seta le tofa i loina le taitai komiti wha ngā yoinga o fuafuanga ya o le politiasi aulo whelanua i lunga o le porokalame o le fionga de teu o loa o le minister tupe o le mafutanga. Fa vengo fi ina ia tausi le fia. Ia male o lo apo tau le au tustusi mo le fofonga o le tatou mafutanga. Ia o le fa auto tanga fo ia le unwenga tu lo tama fo o le ala taua po le telenga ia awala. Ia ma lo fai o le faiva fa talo fatu. Ia e lau fionga de teifono. Ia mo le uro i taimi wa se e fa teifono e longa o le tatou por kalame le rivanga o le fiafi fio mai matala mai o au mafutanga. Alo faftai ya e fi fo ye o folo faku I lau ko fa va malai ma se fo yo nei por kalambe fai ai on ka ko lau do fit fai ala fo nei ka ya un ali un lua ya o folo faku fo po I ole ofisa ya me se fo le ala le o fa sala lau ya fi fo yo folo faku mo le nga fa lo Whakaro whaku Samoa I lau kapo inga. E ala fo I ngei a kumu o New Zealand. E mai se fo I so se kafa o ngei lalo langi o lo whapea ngā o ngā maa ua mai ei ngei whasara launga. Fia lawa e o whalo whaku e whai au masui o le a inga o le whasi au kilangi. E mako ke o whalo whaku mwhakaro whaku. O upa ia Samoa mai kai sama se ia pa ia le whawhao sa wali I. E ia ile ka ofi o le aka oko. E ka oko lava a o se ala i o. Lei foi se koe ngale iai pe koe fia ale iai. Nei o sa lava, sa mo kumau. E o a I le whaavavau. E fia foi o wharo whaku pa ia le kapo inga le au whaingaruenga pa ia le kua o lo kalawhauko. E ala I so se kafa o le ngei la lo langi. E me se foi o New Zealand ngei.
whakalofa maofalofa aku le aingo le fas. Ala I lau kou ngā ruenga whai. Ia wā fo I sea nganga mo le akua malonga lava finga ngalo. Ia, whakalofa aku asiaka. Kusai fo I maningei awa ngō kaua. Ia mwhai anga maua li ngei lava aingo le whakua kua le kua sa mou kasi. Ia ala I au kilangi ngei. Ka alofa lava. Ia, tāti tau whi whatalofa I langa le leo le tua. Ma lo fo I le folau. O te loa ele o le urua I taimi lea o le tama matua po le fionga le te fono ia se wa muli lunga o le poro kalame le nei talu mai le afuanga o le Tautai A'e. Ai o lona taimi mua le nei ua avea I o le te fono I lona tō whika fōu. Le ua tō sila mai. Iai whatalofa awala wa o le urua I taimi fo I lea. Le ua mawai se lao I lunga o le tātou poro kalame o le Tautai A'e. Ma lore se I fua manuia? Ia, whakalwhanko siaka. Kalo ka po I le papo mai al kako kunu I pe lava si kapo lo mai mo mai ai. Ia, whapelo ia kun whakalo po I lungo ngai po kalame lango po kalame makau kia po kalame ngai siaka. Ia, whakalo pa? Alo whaftai. Ia, whaso o bela u whatalofa. Ia, whatalofa tu pa I malo. Ia, I lo sei la le lei pe ia na mazania I lungo le tātou por kalame. Whaftai siata whatalofa tu le au whainga luenga. Ia whapia ful whafonga anga Samoa. Ia po kalame mfai e ona toe whaalawi loa nisi updates mo le mātou whamoemoe ai mai se tātou umale whamoemoe o tātou ainga le fast. Alo whaftai. Ia, ma le fionga I le minista o tupe ali tātou maftanga. Lau fionga plata I vau whatalo whantu. Soi fumanuia e lau fionga vai balai asiata. Whatalofa te fo ili neia fiafi vi ia le alii o tātou Wheloa I manua I le o mala li nei fia whaftalofa Samoa. Lau whafonga maua li nei fiafi. Lo whalo lo lava. Alo whaftai tele lava. Ia, I le reivanga o le fiafi. Ia, au te loa le vana fia whafonga mai au ki lani antoa. E le ngatala I lea. A o le pue maua mai au se talia. Walanga leo vai a tua ai tau nuu le whainga malanga a le tātou whainga malo ma le vanga whauwhai. Lau tau nuu I LA. E lau whanua o Amerika. Ia wā fo I le la tau fo I wha moe. Ai peila e tini tau wao mai an tatou. Ia au mai a se update. Ia mai se fo I o se saunoanga. Ia I le tūlanga o le wha moe o lo loma. Ia le pa ia o le tātou wa committee. Mai se lau fionga le te fono. Ma lo whaftai. Whaftai a siaka mo le avangoa. E mo muonga mako aso aku vai malu puenga. I lau kapua inga Samoa. E leo koe pō fo se lilo. I ngā vai kaua kua ngā iaku. O upu masanga le aku nguu. E ia ulu le kafe a self ki ai fa singango. Le ngonga fo i le a inga o le fasi au kilangi. Le loko maulalo. E mori a kwai vai malu puenga I lau kou whafonga. E ala fo I ngā vai kaua kua ngā iaku. Le fo sa kuma le foe. Ko whai a vai ma le malo sa aveama kai fongo. Ale a inga o le fasi au kilangi. Ia, sa moa e le koe wha makalainga. O ngā lavo wa e si da fia. A se avango le ngei. E wakwai malu puenga. E le a inga o le fasi au kilangi. A whai foi wa. Le ase lape wa whapenga o ngā. O kou whafonga ma o kou sila. Ia malu ave I whale. Ia le upu o le. Aku ngu e poko ar kaukai a se la ngaku. Ai whamoe aku. Ia ke oe Samoa marau kapua inga. O le aui whamangalo ai. Se vai fo ia le. Le sa vea ma kai fongo. Ale a inga o le fas. Ai mai se fo I le a inga o le fas. Me la le Samoa. E makua aku inga. Whamoe foi. O le a e whamangalo inga. Langa au aunga manangei a inga o le fasi au kilangi. Ia le paiae o a inga. A fioanga I kumalo ma so se whalapa kaponga. Ai mese o kaku a inga o le fasi. A waku a malu I puenga. Whamoe o le kua o lo soifua. E whapenga o ngā whamangingo inga ma mai la longa file mu. Ia e ala I mea wa kupu mai. A siaka. E le whangalo inga e le ainga o le fasi. Mea wa kula I mai. Ma ko ke aso aku malu I puenga I lau ko wha vai malae.
A fai foi wa. Le ase mewa whapengaunga e whafonga iai. Ia kari kongua leo, le whale kongua leo, le aingo le whasi au kilangi. Me la le ma ko ki wha malu rua kwai i lau wha kaukanga. Samoa fo i le whalolo vale. E iai ako ko e masangi ai Samoa. Wha ngofo file mu ngai Samoa molonga kungu. Me la lea asiaka o ke le kau whai aku pe kau fola tfala. O ngā i ngā lau wha kaukanga. Makua aku ngā. E mapu ai Samoa. Ai ala i me kupu maadi ai mai. Me la lea a whai o salauka ia kongu kai. Me lea wakwai malu wenga. E ala i lau wha kaukanga asiaka. Ia kusai foi ma me waadi ai mai. Waku le vai malu le sunga le lipule ma le ofisa. A whai foi wa awha inga le. Ofisa fasala lau. Ia mako ke asu waku malu i puenga. Wha moi moi ia. O le a mai ele kua le filemu. Ka ko ke salangi ai me o kupu maadi ai mai. Me lele ia kaku ave ia iuka. Ia mea. Ia kako walo mo le lumangai. Ia wase manguia o Samoa mo a kai au. Ia ole. Whapa iaku lea ma le anganga whaaloalo Samoa. Ia ala i me o kupu. A ole so ma le savalia. Ele laulau ma le komiki. O le whamoi moi o le ainga whaupi whaio. O le whasi au kilangi. Ia Samoa ele o koe posa lilo. Ngā lava o ngofu whale ia sa kuia maa. E ala i whamoi moi ngā umalava. E pe o ngā kofa inga. Lea la ua mako wo mai. Se koe wha mangaku aku. Le kako wha moi moi o le kako a inga o le whas. E ala i le wha moi moi le kukula au mai o le kako a inga. O le wha kukua i le kua sa mo wakasi. Ia e ala le kako pakpakia. O le wha kausanga kalunga kula i mai. Kau ave inga o kako malo sa moa. A wase lumangai manguia. Le ngaka foi o lea. Ia e wha karusanga inga foi. Lo ama fola. Ia a wā lava fuafuanga aro alma mao le kako a inga le whas. Ia a wase ngofuanga kumau. Whape ngao kapu vai kasi ai fuafuanga. Are kako a inga le whas i Samoa. Me la lea. Ia whape ngā lava ngā. Kako ngā lulu e whakasi. Kako ke mafai ai o se mea. Lua. O le whamoe moe o le kako a inga. Ia o ngā wakufa aku a kako tike. Ngā wakau au aku a kako tike. O lewa iei le ko wha ma le ukanga i le komiki ma le ainga o le whas. O le aso se fulu. O le maa singa ngei. O le a wha ngaka i ngā ia kako tike. Me la le koe kakalo kwai ma le nganga wha aloalo. A whai lava o ai o iei le ia tau aonga le tike. O le wha moe moe o le kako ainga o le whas. Ia wha moe mole le leile wha whasoka i mai. Aso se fulu. Wha pe ngānga wha muka i ngai. A whai e le mafai o ngā kongi mai lau tike. Wa kele mga mia o le tike. Kele e o lo mga mia le kaimil ngei. Me la lea e wakwaile nganga maulalo. I wha pe ngānga wha uka ngia le le mai. Ia e ala fo ia fo fuanga uma. Me la lea wha moe moe ia. O le a kako ngā lulu e whakasi. Ia e ala le wha moe moe. O le a wha lau kele aku o le komiki. Le wha moe moe e ala I kako tike. Ia o sakaimi, ia o ngā waku leo ngai fuafuanga, ma whakakaunga, ia ala kukula au mai o le kako vaenga whaupawhai. Ia au wale wha moe moe e ala I au kilangi ngei. Ia malea nganga whaaloalo, whawhitai. Ia, whamalole, sau noi lo fionga. E ele manantu, o le a tala me whaasolo le tātou purukalame. Ia o na si ui mai lea. Ia la ngai whainga tā fo I le tau whaalalo lalole. O le awa tele maluai la awiti I le fionga le te fono. Ia ai tala mea whaasolo le tātou purukalame whaamulmole. Ia, Tautai, ia. Pe usaungoa siaka, ia la le koe pasiriasi pamukalanga o leo usaungoa le fionga kakai pongo. Ia e pei o le Nala labo le savali mai, ia o kako le wai lunga nganga. E le o koe mamau e pe koe whawa iaso ia koe. Ai pe o le nganga ka ua le o mako savali bali mai ai. Inga ia wha mangaku le aku ngu. Ia tickets, o ngā iai la kou o lo mga mia tickets. Ia ai le mawhai ngā luku kou, se longa i laku mai tickets. Se I banga ngāla, wai iei koe ngā mea punga, iei se si, wai i ka kua kumpapea. Se I, koe kaimi a po I lea.
ia o ngal wakule yo ye sorry wifi le sime hapenga le sime o la ku o le sa tike langi a fa pepo e sa wala ke wi ko o ngal wakule e ku ko o inga ko mai loi o skula ki le sa tike ia o ngai mali le ko kai mai o papa skula ki mela le ka ku e manga bia o la ko wa o lo ia tike sua le nga pa ki al pa ka ia ko pa ilo mai langa ko kele ila ko o lo mga miang tickets wa me mongia wale ai ma se ticket o koe le ala mga umia ai o ele wale nga pakia koe pa poi mai ia o nga abele nga kanga ka le pa maula ko swapa o lo mga miang ticket ia ma lo pa lo sia alo faftai lau sungai le sui vai lau tusi o le fai lau tusi la vale e lunga o le tatou porkalame i le nei vanga o le fiafi ia se ia mai se lua itu se update famole tu pai fa pe foi le fionga le teu o loa pla te vau ia le faftai mo le vanoa pe ona fa fonga o sau no le te mate tai fono io fa lau lo fo il sui fa lau tusi io e o le tar sanga a batu i tatou atunu Samoa a fai o ia o ni ticket a te loina ele o mafaina e nga fatau limaina tongina pe ona fai lo atu to atele na ye nisi o le mamalo le atunu o lo ele lisi fatatali fa pe na mala au mai o lo ia ilunga le ticket le ngumela le te oloa ia fa pe nei ia mala au mai ai o ni fa silanga ta u le nei fia vatu a fai o ye se o le tualalo toi fa manatu atu le malo le atunu fa pe o ye sa fufuanga e te susu mai a fio mai le polea e fai se sau foai po sau siva sa mo ta wala se sui o fai pule o le au malanga e le mafaina e sau i tonu ai le sau ticket o le tulanga la o iai lau foai po o se siva sa mo o le atu si pepaina ma fa ala wilo ai lunga e tangata le MC o le polea ne ale ni tu o lalo atu a fai o yese fuafuanga ni ainga po ni tumalo ai le se ticket te fa ala wilo mai e maua le vanoa ma wale ticket o le longa lua o lo yai securities fa manatu e fa asaina ona no nofo nisi to tono ta avale i fa fol ka paka o fa ai loa mai le pule o le fale e sana yai nisi no nofo to tono ta avale i tono ka paka ia o le tatou fa ili lawiloa ia pe nani malana vaenga mai le oats o le afa fia ina le tatou polea ia o le itu o le tatou me tau mafa o le tarsanga fo i le mamalo le atunuu i mātou te le whaatonuina o tau paia ia e lava tele me tau mafa fue na o le mea mafaina e tau mafaina e te ala whaafia se fulu i lungo laulau ai le o le fue mua tanga pepa o le mea le na whaailoa mai e le pulu o le whale whaamolmole o le vaenga o tua lalo i le vaenga e tau mafaina le ava ina ia whaailoa atu o station ia o le a whaapena servina ai le ava malosi o le a tutu ai fo i autafa i a sui o le komiti e la tau te monitoringa ia aua ne iso ngā avele ava malosi ma tau mawhaina no o ele nisi tūlanga le manuia wa e iai leo ma securities e mawhaina ave inai o ele i fafo pe afa pe o tūlanga lea ia o le vaenga muli o le bag search po le sueina leo ato i le whaitotoa o le tūlanga leina whaile tūlanga le nei mo le malu puipuia o le afionga tamaita i palemia afionga minsta fa pe fo ia afionga li whaipuli ia ai mai se fo le mamalo le lautele o Samoa o lo poto ai le po e le fa pe o le a tangolima atu le securities e su e lava o e lau ato o ngai whaatapula aina le to ai ngā te leo le ato e mawhaina e ave ina i tatonu ia malo whaalo alo lava ni vaenga ia sa fia whaelo atu whaftai alo whaftai tupai ia lau fionga le teu olo fionga pola tei vau whaftai malo o wanoa ia ato no ni sina vaenga tā ua whaelo atu komiti pe tai o te tautala o no nisi o vaenga o tupe ua tau au mai tono tatou account ua maua nisi o tupe wa transfer mai tono tatou account ua na o suafa o ilato ai ua le ai se numera po se mea tatei loa ai po se ticket sei tu malo
po o se tickets se mafutanga, po o se laulau fo ia se ainga. E iai ale whaamamawhai le laulau, whaamole mole lo tātou atunu. Pe ona whailo atu mua ele komiti mua. Afa pe o e te fio mai le laulau le tu malo. Mua particulars i ngō le tu malo pe o whatita inga o au. A whai o au, o le ngangai fo maunga numera tolu, particulars, ngangai fo maunga numera tolu, code, o le meta aua, o le number o le ticket. E le ai ase si mea e sili atu, nai lo le number le ticket. E whai ngofie, ona siaki i te tono le tatou statement, ona i loa ai lea, mo le whainga o tatou laulau. O le isi mea pe ona whaamanatu atu pea. Whaamole mole lo tatou ainga, tau lava o le numera e whaamamafa iai. Ai le mana o mia le telo mausuafa e au mai. Ia e pe o le tūlanga le nā. Ua sau nei la lesi ua lau mamai ia suafa matai. Ia ua tale lofa vasenga ia. E pauna le mea tu alalo atu al tatou atinu whaamole mole. O le mea tā ua o le numera. O le numera o le ticket ua tau ao atu e te oi. Pau lava le nao le mea e mātu te mo mia. A waa a whape sau le numela. Mātu te le tau mo mia lo suafa. A waa a sau lau statement. Mau te mauwanga. A o le numera. I mau te loa ai o le laulau. Po le numera le o le ticket. E fua i le laulau e te anga iai. Ia a tonu e yeses taimi ia a o le tele o faʻasoa al komiti. Ia o le nā ua folsia e luma tatou laulau ma whaalo lava. Ma lo whaafitai te le lava. O lea ia te au le tickets i o luma. Ai se i toi vai foi misa le tatou tickets le o umana tu i foi luma o le tatou screen. La wai o lava ai se taimi toi su e foi tu i fo. O le numera le sau noa tu i ai le fionga i le teu o loa. Ia la, tu i foi le tatou tickets na i luma wha mole lava misa. O le numera le fai atuai. O le numera le pito i lalo. Lea, le tau tisi sila mai ai tu furu no le tatou screen pa ready fa mo lava ile tape le o tau sila mai ai le na to no lava o tasi lua si sila mai ai o le numero le o tasi lua o le ngomela la nga ele o telefatu la a me na tango le fa o tasi lua le ai o le numero na ai o le tasi lua le va tu lunga fa te inga le ai o na to no te mo wai le numero le sa no atu ai le fionga plata i vau. Ia a o le particulars mo o tau ia le masani le whaingo mea ia wai mantua a whape le masangi e le la se mea so le adua i fuelunga fesili le masani o le particular tu wai le ngole i tu malo sa tu paitea whakaikainga ia po palau li sifo a o le code la le sau noa tuai tu ulo iai le numera le na por sao le a lau fionga Sao le ia le nala vai le mana ia o le leifo ila le tatou wa fast supporters eu kilan e o i matatou i me ai le va ko code ai sa fo mai ai o langi suafa e pese fulu o suafa ale mau ala tikere kere aru ko kon e sa o no fo te telefone ole ala vasia a me toi fa manatu atu a siata fa mole pe na fa la wilo mo fo i si fa la wilo fa mole e te susu mai lava ma mai lau ticket i le pōlea. Ia, mana ia. Tūlanga le whanau. E le eise tūlanga whapena i te walanga ia isi a inga la ua puk teipos whate teinga. O ia ini tausanga whaatūlanga ino si e tātou whamoe le komiti? Le lei, o te tali lei tū, le a pēna ma whaalawilo mua. Ona e le whale i ai, le sao lai le ava malosi. E whaasata mai ti lalos folu walu tau sanga. Sa tapu ona e iai lea si singa spot check e atu wai i le malo. Ai mau ai lani tamaiti. O le popolenga la lea e iai lea fianga o le management o le fali. Pe ona tau sanga atu mua le whalawi loa mua. E sa tamaiti i lalos folu walu tau sanga. O le tau sanga a whape iai so walo. Ia pe ori ei telele au vaenga le asia e tino la iti ai wa sili lunga ta luas fulu lima tau sanga ai e te sila fia e ono as pe ono silingia sanga ID you must bring that along with you ia mai pe le ID ne te iwa yes spot check for silingia fa moli no ingala te to se fiela samo ta u ai o vaenga lea
e mo mia la afa pe ona disi fia sia utama so valu suiva lo sfu e tau pena tu ubele passport po le sene tu tonu le atu tama ya to le titi fo ile manga i mai petu fo ile ta vale e taua ya e ne te fo fa yini le ina to fa seale le committee fa yengo fu ki nga uruma security ya o le lavo wala pata ya tu ta to ile a vahenga ole si vahenga wa ele na male la ino te fa so atu lo fo on te fono mar committee te lo so se function lava sa tato fa ya mua ele na oni usila lo tu fa tu ma Australia ele na male la ina le fenumia yo meni o la ele na no sau mai foi au i mele pone foi la to sa ya ni nai fenumia ina i lau matulanga fa pena au te loa ole vaenga le ole amatua mata itu ina e tatou committee luma e o sa ole e a fuio na mo mielo due lo tu mau tickets ole la vasiata o te toe fa popo atua le tulanga le na vatu mua i tausanga ole fa alinga le pulo le fale mai se lava langa le ele ava malosi ai sau nei la se tangata tino la titi se tulo e iai la le ai ia te tau ae o lo serving al mea ingu e fesilingi ai le ID pe o le mea tonu le na le whaalawi loa tuai ne te ua iai se te tenga i un finingalo ai fesilingia ai o tūlanga lea ya malo fa tai ya lo fiona te phone so sonia kulva ngale ole o kula fonga le fale e le o se kula fonga le ale ai ngol fas kula fonga le fale inga ia fa penganga i el saunga le mu pe o kula nga fa malulu ko foi sa mo mala fa fonga ia o lo ko sisi da vo kula fa penga inga ia malu pui ale foi fa mo male nga fa alo fa tai phone lo to fa awala e ile kai mi sia ka e pe poli mai pa ka ngai ka mai o kai mi le ko molia ko mama ki nga ko fa ma ba ka mama ki nga sila pia po i lua pe ga kala yo e le no ya i por fa ma ba mu nga le ka mama le ki nga i ka mai ki ya nga ke sila pia ya eu so me ka mo le ala ka wa or morning ma fa ma nga mo weekend ya yo ele ko foi me de fat ya le na si tatou sa mo manino a me ye manino ai ka ma fai do foi ki ka fa ngefu ya ona tulanga ne foi la ia le o si tatou wa mio e manino a e lo o e te tau ma fa ava a wa tulu mo fa ata wa efisilia to me fa ata te foringa la ititi e ui ua lima se furu ono se furu tau sanga ave lau IT e sa wau ave lau IT waranga ya wange ya wai lau kamo awala wale to vai pe foto lu se furu ele ato so na ya o yo lea ne te ya wa ye se vai ngai misi le tato a o matua le fu va vai tur fai to fia fe le lungo le tato se mo fa fe la to le mai mo mai a fai la lungo le YouTube mo Facebook a faila o le ute vava ia tu fa mai ua matua mana ia ki lia o le tatou fa maninonga matuna ia nei te ua pausa isi vaenga a lei lafo atu ia i se salani fa ai ua me se fo o le aungangi le kako wakungu ai mai se au kilani ia ina ia lango le tatou fa mumwe matula na asina fa poponga ona pe ye ni sina o atu nei lo fale fa pe mai sa tau mafai e tatongi online ala tau ticket ai wa fiwa tau mafai ele mafai ia ole tau sanga ia watu a fai or tūlanga le na iei numera le te o loa maa uilunga wala au mai e mafai na e sawa e mai le cash e mafai na tu i tono le account te o loa po au o na watu le ia o le confirmation o le tupe lo walu i tono le bank mana ia sa no mai le sia mea e toi fi fau popo asiata mal sila fia le atuno ua mai a tatou tickets malaulau ua mai a ua sold a ole tūlanga le iai na ole toe ao mai o tatou Seleni pe ole me tā ua le nā tatou atuno fa mole la tatou lo iai tickets e lo toe teleni tickets o itua a fai e te mana o i cash e mawhai ona wha o mai sesi o i mātou nei le afionga i le taifono le afionga i le whailautusi o le sui o le komiti ia mau nei pe a whaapea i le mawhai ona transfer mai i tatou account ai whamole foi le tatou atinu
o loo wai ai le lisi o i lātou o fia mo mia, nisi o tickets e le i whaatauina, pei o le walwalusia tupea o le whau ia i lātou o loo a whai e loo awanoa i le aso, pe a whai o le awala le nau o le mwhai e on tongi le tickets, wha mo le mole, wha o mai le lau, o loo iai nisi, o loo i le lisi whaatalitali, o loo mo mia tele a tatou lau, ai mai se o tatou tickets, ia male anganga whaaloalo a siata. Alo, whaavitai. E pamaku fo i kako sponsors. O ngā o leo ba ka waku kaimi whaakurangai, whaangakai. O le aso se pulo le masinga ngei. Ia, ua mga mia lava le pia i loa wae. O lo iai ngai ia ngopoa mo whaaleo mo kako sponsors. O ngopoa langa a whaapea, e leo mauki ngoa. Ia, e mpainga whaakau le lau. Abe mo kanga, ia le mpainga mako abei kangaka. E ke uko mai mun sponsor ya mako le lopo me apa ia ia mana ia ai le batua le te fono sana sauna nga fai o la ofisilia wal wal te la ve il vanga le sia ki le ton sa o le e la ve la usia ki tu lang voi le la tu sa o maro to mo ia e a fia e mau le sia ki de apa me kum fa pensia e so se mea a la vai ke lo ngofia le u lo limo lo ko mo ma le o lima lo ko lo mo o le e maulo lo ko lo mo nga ai le u fa pe fa ke me la lo nga lo la ke musu i lo mai sisi la u e va mer fa mamuru a ka mo ke va ko so pe e va pe ko lo e se la ke ni o le vang se fu a wala le ona ya sa no mai plan te va na te walunga le si sa no nga te fono to fa manato to il tato watu no o le aso luas fu ma le balo November o le aso le tau no mai alta le o malanga mai Samoa mana ia tau no ai lau fanua o New Zealand aso luas fu ma le ivo November e Amerika aso luas fu ma le ivo November i o le aso le o le feilo inga ale tato au malanga mai tato uma i le hola le efa kasai o tara i le itulau se fulu ma le tasi aso tolu se fulu i o le aso le o tato tina i kai i oi Show Crown Green Lane West i le afiafi e talo le tolu a mata lo tatou ia ma le nganga whaaloalo a start ma lo whaavitai ele la fo ele te fono na ua toe fono whaapi ia tu lungo le tatou screen na tau sila mai lava ASP Showground e ma le address le na i uma e fo e ko visili mai a le na le mata te le ai lumo le screen le tatou address mo le tatou dinner ia lau fionga le te fono i sau na nga fai ona tau runga le tatou whatatanoanga le fiafi na no faftai ni so ya no kaua ko fa manga ko kaua le ngumbela ta ua la ngumbela ni ke ua nei loa ya onga a fa inga fo ile o es kan mon muri e ko i ai fo ile o le ai ngol fas ya la fa mon moi o nga ua fa mangingo aku le ko ai ka ngu o le ai ngol fas aso luas fulu ma le valu ko ai ka ngu ngai au kilangi aso luas fulu ma le iva yo le aso nga o le a feilo ia le ai ngol fas ia mai ka ko foi o e langolango ia ma so se kasi lau e fa pe nga o nga ka ko feilo ia ma le ka ko ai ngol fas fa ko ku ile ku sa mo kas inga ile hori o tara melo suai le sunga le fa fe nga inga ya mafala lima ia e me se foi o le fa ku ma le ka le si malosi me la le o nga e fa ko ai le feilo inga ia e kalo foi lava le kako akungu o i lava i fia maua le avangoa ia fai un kako mafuka inga la foi sau fesili ia po se kualalo ia o kaimi nga e maua ia le kualalo ia ave le kako malo ia pe a fai fo ia e ke finga ngalo ia kualalo nga melele ai au ngai kualalo i so nga avaku lava fo ia o nga afa inga i fo leo le kako akungu mela le ia o kai minga ma wai a wa o ile le pole fifia e le ko e ma wai se kulanga fa penga e alo lo le fifia ia makulanga i pe o nga masang yai ia e ngai lava fiafi ia e mori ke le akule nga fa kai la ko fa le vai malai ai mai se foi le ofisa fa sala lau ia mo ngai ava ngo ka ua wa ku inga mai ia e ala fo le fa lau i lo ingo le fa mo le ai ngol fasi au kilangi mori aku le nga fa kai kele o kal kongo foi ia leo mangingo ma mala malama
ia le whaafonga mai o le kako wakungu ia e ala I wha moe ngā uma. Ia kako lafo ia I le kua I ngā ia whapenga o whisosoangi mai ngā ia kaulau o le wha moe ia e pe o ngā kako whaafonga ia ala le kamu whaiaku. Ia male anganga whaaloalo whaafitai. Ua whamalo le tanoa I lau fionga le teitei fono. Vai atu le pa ia male mamalu o le laulau a fono mamalu o le tātou komiti. Whaafoe a le fast supporters I au kile nei. Ia, a e leiloa lau fionga I tūlanga fo I e whaapoi lilia. Ia, pe o tala e whai vanu o le malu mo le mamea maro la whale ni to esi. Ia, wa fo I Samoa I lan whaafonga maua. Taua ona o le whaafonga anga Samoa. No ia whaavau I whangalele. A o asiata ia ma le tātou mafutanga. O lo o toa le lingo mea uma I alofa o le tua. E ala fo I lea no o nau ia matulanga I tatala lea vanoa. Bea no whai atu. Ia e moni au e ta alo tamama. Tau le palapa oso. O aso fo I e so ua tātou matangi vale matulanga e lo e so ua ai le langona manatu. E le hangi ainga I le misa. Tulou. E le ani ainga whaaloto I whale e le misa e o uso tua whaafine o tuangane o whanau I matua matulanga whapena. E ia le taimi e wheso poa I ma. Ai e tasi ale langona ma le wha moe. E na ia ta oto I lango tonu fofuanga. Me lea, ia whaafitai te lea, whaafitai wato se matu pala a wale whaafonga maua Samoa lenga o lea o mamala. E whaalele nisi e maitau nisi a o le tātou vaa. Lea I wamoti alo tātou wala I malo. Ta tala lava I le tātou ofisa, tūlanga uma o whaalau I loa. Ia leanga o tātou le hei ofisa au tua le Tautai A'e ma le Blue TV. Ia tuta whaatonga le vaa o le tātou komiti I so o lava se taimi fuafuanga. Ia o lea fo I se lamanga wasipa le tau whaafonga maua. Ia la fo I fonga va tele. Ia a fai fo I whaafonga mai ia le uso, tulou le suafa, ia peano fai atu umu fo I na release la uia whaamahanga longa matulanga. Langa I le mo whaina tātou ngaluru. E au noa ma le tātou, ma le whi ua, e te taua, ona fusi le whau o malo. Ia le melea, whaafonga maua fo I Samoa, wa uma. To I tua apolima. Ai alo I luma le tātou waa Samoa I au kilani nei. Tātou pala e lango le tātou wha moe. Ioi, a whai fo I e te rua tu ua tau tua upenga pe ua le ai sau tiki. Se o lo fasasa au le ute leo whai ngā mea. E lilo le vai se ua muli ma plate vau ma tupai ma awala. Ai le lilo le sira whanga le tua. Pe ai ala tua oe whape mai ia malia langa ua le ai sau tiki. Ua le ai sau lau. Ai kusi aku le lua se furu afe lea wale wha moe. E sa lau tala. E lilo ia mātou. Ai o sila whanga le tua, se e ati so se mea. Ia ai au mai alona file mu e whai mafusi o le tātou porokalame le rewanga o le fiafi. Au wali tia, maua le lotu teli. I lau whionga fo le teitei whono e maiso le au waa tātou ngā lulue whealo whani. Ia o le sini leo whai ngā mea. O le tātou wasai foe, atu no malolonga langa o le wai ikot whara ma le tātou porokalame masani. Ia ai ai nisi wha matalanga, wha afso tai, whai numero lo ilungo tātou ticket. Ia e me se fo I o lungo le tātou porokalame. Ia e te fiso ta isa o I lava il komiti. Ia mo le fiafi whaafta ia tu le tātou o waa, tātou atu le malolonga, toi wha awa wilo le porokalame, ai wha to wha atu le teitei whono ma le nātou lau mo le taimi. Ia Samoa. What's up guys, Lupe Soreina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.
Seal plumbing. Oh no, my hot water has run out. Stopped working. I can smell gas. I'll see you soon. No job is too big or too small. We're here to help. Find your gas leak using top-of-the-line technology. Unblock drains using high-pressure systems or cameras. Gas fitting, water leaks. Replace, repair, job done. Seal plumbing. My hot water cylinder exploded. Did it no hot water? I'll see you soon. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Taibara wati lea ua se fulu mana 5 minute wa te edele itula e 5 ile tautua whaawa lau Blue TV male polo kalame o le Tautai A'e ina ua mai ai le whaatala noanga male komiti whaatonu ia le lau tausi ata ua le tau mai o le aso se fulu o le masina ia wale uma te amata tai au le masina fau o le aso fulu novema o le aso ta ua le na o le ale winga e whaangatai e whaangata ai ia le tutongi na o lau ticket me uma. Awa pēla ke era se fulu, ai ke uwha alongo mai wa lau waku ka wa venga lau ticket, Wan mea e mele la whai ale konginga la whakaudiska ngaka, Ia leile kope whakau lau ticket, ke uwha alongo mai lai ua le ticket lua ngongo, awa me ua ese le ngola wa koe, Le nā tonu lava, le nā tonu ole vaenga lea, le o te vatua pe, le nga o te nofo mo mafu vauli e tuba, po fea tonu lea e numi ai mea nei o le atu tangata wale ini lau. O la utala lea, o te le fa pe a mea, na tupu fo i mua. Na tupu mua ma o le fa fonga mai le telo nei mafutanga ese. Ele se lau pasengea e ia e o atu ua sui lau ia ua le atua lau ua avasing for isi. And then I try for ile to figure out pe mafua isea. Le mafua anga lea. Tapo. Well, unless e tangol tangata tapo poka. E tūlanga whapena. Ia manitua la tātou pi e ruafi e sia kakuawi. Ia makari fo liskanga rai un ticket. Mo kongi la ticket fo le liskanga ka ua kuso o le anga ticket. Ai ko roku muri ka le peilanga ticket. Ai mafua le melo tapo chepeti e por ka ngol me. Ia, ma fatua, ma le sila vaenga, o le to inga vaenga fo ile o le sila totoa fo iluma le fai totoa. Ia. Wa ele na ma le laina, e iaia le tangata e alu atu, e fia totoni sana laulau, sana no foa i o, at the door. Ala ko su e po ise ngo foa o avangoa le po, Ala winga le na, e le misi ya, o ka kouki nga e langa yei na tupu, mana tua le function le sa OMC mua i fo. I le uro i taimi sa malanga mai yei le whainga maro le fast. Oka le atu, usa e yei le whamoi moe le? Ia. I whafo le taimi na ui whafo wai, whai mo usau si akilo mo le whaituto. Ola wana. Oka se kiwo tangata na fio atu e to tongi right there. E le i maua ni la to lau e le mone. Sa ese la ko kiu. Yes. O le winga la lea leina whai atu lau tala. E tā ua i o le mea lea o le whaamaoni fo i o ele la atu whaitutoa. Now, I'm just saying whoever. The ushers. O tau ia o le awhai. O tau ia whaasinga ngofoa. E tā ua tele le tau ngā luenga. Langa ile si kai me ke kilo mai lo kei maro kuangange maro ko finge maro uso malau kama masangi lai ku fe ko. Ele ia latu is ticket le already prepaid ma se lau. Ala ia latu malana Seleni. Na te ia ya le o faile na tu. Ia ai fainga ta fo ia tatou nei fa ia favor MC. Ia e tati faʻasoa tunga peila le o ta ua isi matopito i melepone. Le mesa uiai. Ia nai lau na tau mai ia te au pe mawhaingo kango e whaasesila koe kukulunga e leo lau la ngofo. Ia. Au te rei whaia. Ua ese le. Yes. E ia ili tangata na whaapea mai o le komiti. E mawhaianga e whaia kure lau le whamole le ai e laua iai sao ka ngaka o lau le. Ia, tu loa o madao ai o le a. La koe sao le. E ese le whainga tāle nā mea. E le whainga kālo ka whaia.
ia a o le mela le la te I lo wa ingosia I fo le MC po na tangata ia avea ma MC ai le o se fault o le MC ele o se problem al MC o problem hio problema e te tau ona solve ele I whaia mei ia ka unga lua whakasi lau whasingo fo o e o lo umia ia le whinga nge le lisi vo le chat o le sitting sa me whapena wa sa o lea ngā mea o le simi a fo le o le bea kua la ua wa los fumi ku ka fa ku la ele ongo fo ke ia fa ka riska ka ai mu mulia la ka ka ngo fo bole le na o mo wala le fa tala tu lo no mo wale le fa tala wa isi o my best friend I Australia sa fa tau sa ia fa tau ato lau ma fa mo nga ave ma tu so to lu malanga mai Samoa mai se fo ona ma tu la na sa fa le la to fa iponga ia mana tu ro ia la fa ka wala lau a fe ono se lau lala na batu le numero le lau pau le vaenga sa tua yatu ia ulaia ele mera pe ke kua yaku I lo wale te tununga pe te tua yatu I lau pe te alu atu wa uma foi ele aia se mea la angongo foi fua a fa apea it was meant to be o le lau were already paid ele langi sui mamoi pe ka pelengi si o ele ngongo foi fu o mga pe it's already ai watu sia wo kumu mai wa I tanga tala usa fai ya lai nana o fai atu e taua le taua le ta fa manatu le ngo I le uma mai wa upuia ma upuia ia e ka wale pua e a mo ai komiki no mai le o vesi yes e a mo la vai wa wingo lo tala e a mo ai komiti e ti nga e ai to low le ngai security to low ia nai ia ashes ele lopo ia fo ise o lai no fo matatala se fai to wa lai ka kala mai luma ai for ka ka kala kua mani tulanga who knows ia ai uma ia e tu ina ia le committee me tulanga vanga fa pena ia melea e nga mo o Joey America le fa fo mai awa o le weekend le nei le la anga fo nei ole a fa ia le felo inga ma Alaska ona so oile ma Utah mai a Utah ona malanga la I o le au malanga ale fast I Seattle Washington mai alo Seattle I Washington ona tawalunga la ia lea I California ai la le vaenga o fa longo tunga e peia o lea ua nau le pitonu o Missouri e le fasi news sa o mau po ona nafi e po tala to nafi e peia na o ye se fa talo sanga Missouri fi mo sira ko e mo wasina la to waso manga yo ya o tele mai loala e le tulanga le ai fa fitai wala ngai le ya ai paule vaenga la walunga e tawalunga mai ka mo kula e pa fa fitai su amala to vai o ia nga de fa ye California manga ya Ferka kamari. Fa fitai wa fa fisili. E pa wa lena ma filo ine fo il papa kiu fo ilia mo mole to il fa malo man fa fitai. A wo man tu. Il pa ia o Samoa me so fa o pa anga le tanto wa por Colombia le Tautai A'e. Sa wa tu lango fundraising aset mato wa onga lupe foi wa is. Ngama esa failas donai na ma e vai lai na ma le tata ma le loia. Oi. O le ala ele me no tau va ai ai. E pe yarka ka ma wa ka ofi. Ya un sale kele o me foi o faku a ka o ngi sa mor ka ka mai a. Te lua ko le faku. Te loana po ka ofi ele. Fa ko pe. Ya o te tau o lai fa mai o le ngaruenga tau mai o up north. O mamao le mele ia I le whainga o le uki ufo fo I le le mamao. Ai no tau iti ale taimi o le whaunga. Le aso le na le na admit le pa. O ike fo ia. O le taimi le na admit le pa no va ai wa o taimi fo le la va ai e tele ni ona tau songa tamaita. E ni ona tau songa taini fo inde kausi. Le ai le ko ki so la cha mo o ma kauso. Tu mu yo tamaita ile aso fa tau. Yo, wa ki le ko pieza o lo.
ole me la na le hu tau a langa ola na fa mai tia ya olai lai lunga lai fai le a lai ngal lu fa ya o fengi me fa mai asia tamali e masina atoa e fai ele auditing al matu al bank au fatu ya la fai na wa me na fai ai taimi o tu la fenga luenga ya o si foi taimi pe no ni afa so na me fa mai ma iyo ya le la velanga la wo urunga ya no fi fanga dei le fai ele auditing inga ya banking nga ka mai banker e pe ya talo ya wata e pe ya kalo ya la no va ya le so na le fa unga wa fo lo va ai le tatou au tapu ai wo tumu tamai tai au fai malu no va ai tele fai malu na ora ko kulia ku ka ko papakio ke la ko mai la fainga o menga ko fira ko ora ko fe lo ile na ma fe lo ai na ma fe lo ai no va ai la fatu a fo i mai la lo sa malanga i le malu sa i Hamilton o ina la le no lo ai loa o se fatu i se ngatele le na fatu ia wala ngo ke sila fia wai o wai le to o fo le man wai te to o le man le la o ke ka ka la o ke ia wa te lo fo fa si umi te to o le man o la no fo le la ka man ko si Lai o te vai atu foi na le o le o te no tau mate wai e le mafai lava o mo fai ai e pe ia la tu mafai ia nga duenga fa lo ia e pe for mele ke fai ia I can only stand for you for sometimes but not all the time not all the time give a good shot and mele ia but not all the time not all the time sometimes yeah ele ma fai wa so o le wa tonu por kalame wa tele el fai ngor fa o si fai me fa penga po pakiu wa ko fai pe salo se mau so ya sauni o fa wa pea ia tu langa inga luenga io ile bank a fa pe fo to wa sila mai ya o le tūlanga la le na o te iloa fo i ai ona ua tele le mea o le fatu mumu e whelere ia i runga ma tūlanga me na o le aso u finagalo Godfather i le tūlanga o le aso malolo a Samoa mana ia le aso malolo wow aso malolo mo tangata whainga luenga malo whainga malo o whikaui makauri e fo i o ngai sangi inga mangi ka penga ngai re wha penga whako a whai le aso mkaunga o kwa le fongo wa leva nga fai whakaikainga fai o ngisi wa ako pe lua e vai aso ili o i ainga wa le si vai nga sa campi ma wha nga foi wa akau foi e sa ngo foi di si vai nga e kia ula ia o se ko whala inga foi le maa nga ia palmia fai singa malo longa singa ko maa leo whangai longa e kau i la ko kau ki nga foi extra hours wala ngai le fapenga i kula fengalo ngai yang fengalo i kai ole mo le fa mani no nga i la tau le sa tau fa le fia ina ua le afea mo le public holiday a Samoa antoa ona le na mani no al sa no nga le so na fi mani tora so na fi le sa fa afta ya lo ia i le fio ngai le tama tai palmia i le ya Samoa ma i la tau sa nga patia i le fatuino le titi o Samoa i le taringa malo o le lana maninoa e nga o kanga ka fai nga ruenga le malo e ia le malo si anga fa le malo po le fai nga malo e la tote e malo lo ai meaning o private sector e pule ala to so that's fair enough no winga la amana o ala o le pule o le bank e koke aso malo lo fa tasi ai ma public servants ia le lai pule ska fungi le la longa sa o le la o manino vanga so to me la ele la se me ala veve si ai fu ele ai ma se me ala veve si ai fu wala ngai mongi afa pe o Godfather supermarket fa kai inga to se la una fenga ruenga i lau supermarket afa ya tula le malo e fa malo lo ma tatou uma lo no winga o responsible for i malo ile ile to ninga o tangata oi ai tangwala o fa pe atu malo Godfather
e pule lava o e fa malo loina matulanga ai pese give back le ale government iona lava tanga ta fenga so to me ma ia o ngai me fa fengi ko we fo ile pe ngo fa ko o kilo mengi o le lepa yang sa yung la fenga ngal malo me fa pingi fa yo la ko practice o la ko drills me fa penga e ke o ko yang ale lua so lua ngale so le me so fu tai au me le so fu ma ngai o le si mata upu le la walunga mai o le mata upu e o valongo atu pe o fa le fia le fionga le minister o ngā luenga i se tasi o nusi pepa ia o fa i lo malana saunonga e le to i tala noa le nusi pepa re opse fionga le minister o ngā luenga ia ai ona o tūlanga fo i tustusinga o lo au mai e tūlanga fo i o le lolo vaia ma vaenga o le malai vale le fau le na fia ia ma fa be mai ai lusul 5 milionga ai vai tatou ia le tūlanga o le lolo vaia o la so fina ngalo ia mata upu godfara esa o si minska e si de dawo ko wa o me fa penge ia le la onga ile minska nga renga wo le ma ka rio o menge sa konga eli ka mi fa ilo ya sa konga le fa ngol fa vai le fa ngol me pe la ku ai ile ka mi lang ku pole lolo ile minska ma le ka nga renga ma malo esa o la minska porque le yo pero fa for muspange sa o fa mo que lo ka mi ya so ke e fa ka wo ngi me o mai am salo wo ako e ko ma singa sa ko fa ka muspepale o ngor ke le la pisile wa makanga la o mai ai ka lo ba so mo ka lo ka ki po fengi mele le mangi mele le yo lo mai ele ya ka ro fai ya mu anga ma ale winga le na le tsi fa to ia sila mai article le le usau no sa o ale le minister o ngā luenga ia no I will never respond to you guys ever again ia o tapuni falozio ele vionga le minister o ngā luenga Maresi me o angi la kombe ko fengi ka mi lo ke le nga ba ku la pokala mai si ka ka ia ngi le ke le ba pe mele wo ngi la na tonu la va ma e matua tulo ele fa pe te fa to si tala vani Leiataua o le matua fresher ma le accurate o tatou news e tu inatu o tatou tala o to ma tatou fa amala e maua e sausao a fo i le tatou mai le source sa maua le avanoa o te tala noa i le fionga le minister walanga o le fo tu mai le lana fai ngā malanga o le fila to malanga le minister to so se tatou va fo mo le vala vale o poru masava ko si sila samo or ka e malolo nga ruenga ele fia malolo ele fia malolo le minister nga ruenga le fila na mawala si avanoa te so ta ia tuai ia masau no mai ai o le manino ia o le rusul 5 miliona fo ile ai taua ele nga o se malai va le fale le taua na fai ai na fai ma le VIP lounge fai ai ma le awala ma le tamek matulanga fo ro ai o le fausanga fo ile ai tatia ile tatou malai le se e va le ele tutusa ma le tatou tamek la ai le saunanga le o leia se lai fa onga matulanga uma o tu inga le yai malai va le te ona fo le mafai va le land yai now with the drainage ona o le fautuanga na avantu e inisinia le sa fausia ina le ya pangi sainga le nga fausia inga malai va le fa fonga malai va le tuai o ia na vatua le fautuanga na ile va inga le inisinia le fainga malai va le foulea e fa onga pea tulo ia le vaenga o le ana tele le alu ia le vai le train ia le tulanga o lolonga o ko si sila lai le se ngo ma fau fa nga lo ale sa tu e fai lava se pu tele foi le fo e alu ia le tulanga o le vai ai o le mala vale le fo al mela na mai fau tuanga a kampangi mai senga le sa fa fo wino tatu mala vale le tele fa le olo no wala e fa nga kamala ya lu umai ai ala le o test ki munga le mafu angala na le o to sa wai wole nga fatia ele o visili la o fela o ingisingia ia le o sasi
ia ola sa si ing singi anga fa ia mala va le fa le wa o ia ana de fautuanga le va tu o vai la tanto le o le fa manga foi le sa na le minister e ave le sa mo observer however ilona fina ngalo e se le melenga ava e se le melang kus ai wa fo la vale me foi le observer wa me fa pengi ai le kusinga la kus te mo e karngol miska yes e mo e karngol sos mo ka foi ai le foi la kuskusinga ai me le ngare fanga kwa me fanga lo lunga so le nan tonu vai la ele manino ava foga mai la sa moia e manino ona le mela le na mana tu o tatou nei ele ni o tatou mala anga fa engineer i tulango behind the fausieno o vainga nei a ona o lewa va tu la le fautuanga le engineer le na fa ia le mala va le tele o la va le tatou wana le e alu ia le waste le vai ia le la wa lu fa tasilo ia test mai lo le wa la lango timunga ala le o to pa mai tu so la to ta pena le vainga le e to fa ia le la to plan sai now in terms of tu langa i lolo vaia se tantala no ai la ofionga Leiataua ele ai se ingi singia fiaka mai e fa ia songa e fia fa ia songa finga ngalo pe a o inga pule mai lunga e sa ola tala Leiataua a me se le climate change le wenge mo suinga le kaule wenge e me fa fo se e mai li ba ia mo yes la vatu fa te tainga wala ngai fa pe mai wa o me ta o news e vatu fa te tainga for how many years lo sunga Leiataua e le i comprehending ngai ingsingi anga fire malai va le ka ko o kilangi e ongo swimming pool le ka ko malai va le se aso skimu le ai se la to ma fau le ai se ma fau for many alenga ala inga o saudor ka ko kimu ngaren ke angi matua fa dano vai atu tonu malai va le o kilani ma o ingsingi fa penge kilo le history o le area le fa ile me a fa ile e me fa pe mo e fai ala kolu le me karafea ngai inga i fa la pola ki te kuru pa fa ile kupu me mo a o sa ngila finga fo ia vole karia la pola le estimate nga fai ingsingi ia vole fikau i mole ai sa matua i lolo vai a foi fa le olo la tou le malai vale le tele fa penga ka milinga ina ua umana renovate le finga fo na matua lolo vai a ngau e ko vai ngau ye ko o fesiri la ai to foi mai la ya au kilani le se to sila mai ya au kilani le o to sila mai samo o le malai va alele international au kilani lo na finga fo le o ko sila mai pa ki mo alele le swimming pool mai ko ya au kwa ingsingia yang fa yel mele le winga tonu le na le fa ya to la utala ai nga o mai le New Zealand Herald tusini article makusi le lima makanga ile mingiska ngaruenga le ai na pa wale tusinga wow over many and so many years ele ai masesita sila ele kusa makua ilulu inga fa vai ma fa ingsingia ile mele ile to inga timunga le o tula mai wasila la tanto ia ile esenga ia wa tele ata tu article wale te mo fo ile o to tango o to tilo ole e ile va inga article le o umleno o to su e wala ngo o faila research Leiataua le la uma le o vatu le ta el producer ya misa na te to ai ngai lu sa ile article le na tu ina mai el observer lava e winga ina o matua lo vai an malai va lele le malai va lele le fa le lo fo le malai va lele tele fa le se lau fa su mar fitu miliona na alu e le fai ko ka penga ingo mela ai sa un kwa lo vai ha me tu lang fa pena lo winga na le la ino te fai atu ele tulanga sala fo ila ile sa yo finanga lo le fionga le minister so le sala le sa o fengi me ele hayali se i faise ele haya se i faise fa afekai ile ngai mingiska ia nga ruenga o lo faya yo ele mingiska ko insinia ko konkala ken mingiska ya se lai vola tatou wala le mo wali tatou le la tu le tali lungo le tatou screen ya faleolo le na le sai time le HRPP o tau sila the same newspaper ne o tatu sila le tatu o ia ila ni tu singa ana i lefo ile tulanga fo ile le o le ingsingia
matua ina lea matulanga whapena. Ia o le ala lea lena tawhai atula te tala Leiataua. Ia o te leilo iai po o ailaua kuskusi. Pe yangi pala, pe ingi kia iwa. Ingi kia pong palangi ne. Ioi. Ia, a whai o le kau o kus whapalangi o kau whaaleanga mai a kungu ua wa kuai a fundings. Mo kua whakau wa akele o la ko mangaku. Ia whapea o ko o la kusi whapenganga nga kari kongure o ngusila po Australia po Amerika po perkangi e ko inga kuskusi nga whapengi. Lai ala o mea mwhai inga karangoa. Ia whamamlama. Kako ia rau kako whamamainga le mga upu lea o kusia le apuseva. Ia mai whamoe e kali e pesiri fo e kakao lo whaikio. Ia, le nā tonu lama. Se umato e sum le in le fo le ata lea whaptai le atunu nisi o loo talusanga mai e mana o e sum matu i le ata lea i le lolo vai atu o le tatou Whaleolo International Airport. Ia, ai o le ala leo le tau avatu whapenei o le tatou o to o tonga. E tapau taime e tatau wa iona tatou tala noa. I issues. Real issues. Tiro le arrivals lea. Ia sila mai la le tatou malaiva alele leanga le ala langa i ngei tulau. Sto ino tuila epa mana i TRPP. Ia wa ila leo wa makua i whai meisarunga vai kokong. O tau sila antuna. Ia, ma le tau le nale. Se lau faso mar $2 million tala. Oh my good boy. Compare lufu 5 million. Compare le lua suma le 5 million. million. Nga kere me fai ai. O sila tula se lau faso mar fitu. Ia. Le mere le ka ke fai akuai. Le mea tonu ale antaua te fai atuai. Ia au tangata fo e pe e feu talinga mati ngā ulu e vai mai. Wala tu sa wala Tautai A'e vai ngai fa mapu e ai le tulanga. Lenga enana ta fai atu lo sunga le antaua. E te tau ona tātou wha manino tā moa mona tangata. E ngā luenga i mea sao. Ma information sao. Awai ne tupu tele le mea o le tau wha se. Ma mawai loa ma le wheloto le anga. Ia, moi lava. Ia, me se wharangi fōl mālo lai manga ia ma le leila ko ngā renga lo whai. E rola vai atu le alua sale ngā lua i langa bālele. Ia. Le fiaru. O fiango folka maa. O ina e tau mai ai. Malie le loto. Malie le loto i le tali malo ma le tāpenanga Samoa. Pewa a bakungi i mea sama mafai longa loko. Le awa i Samoa ma le foi aku. Ia. A kongo vai aku peo kau maro singo foi aku. Whamoe moe o be Samoa ma se vai foi longa ngasi. Ia ma se foi longa sketch opisi i mea sa iai. Fa malo ya Samoa ele ko fa malo wa kele fa malo pa meu fa kai wa fa nga pa Samoa le me ya me sfoile kali malo le Samoa fo nga uma ma se sa wa ai se me le kupu fo le si kupu po mo fiu ka so ngai me si kupu nga mana tu ala i a sa ro pe a sa ro tupu mo i wo ti tupu le aka ulo maguaho ele anga ai faila utala e ke le ya ku le va le le kupurunga ele va le nga sa wai sa le sa ele por me nga uso si kupu sa esa ai no pe matasila si tupule ni feru e me suru au ia wala vai sa a va le nga sa worka malo oi oi ko va le Yeah, maleano anoa i o le tele o le mau issues fo ile le te tau o nā fia. Ia e fo ile si article le sa mai fo ilu. Opa tatala noa ona e tate fai atu. No, ele o ise nganga a mea tau whapea. Ma maua ta uale ia tō ma si tau whalea ngai le tulo ile Samoa Observer. Aia te au, o le au mainga o news, ma tūlanga whapena. E peye au mai se tūlanga fo ile le ta ua tuai le lalolangi. O le matua le anga o fai ngā malo. E ma fuara utala. Tala no vai. Se sila whako whasaresa. A se sila mai whako whasaresa. Ka mila wara rai kong koe ngongo mero uli whafoa. Karo mali mai awe. Ai sila lai le atalea i lau mutu o salesa. E peye mumu. Lipstick.
Mai sila tu. Pese lipstick le mea la le tu mai au tafa. Lipstick a Camila. Oh, ya ngo Camila ile fa yang lipstick e fai Camila ya lip shine. Ele manco esse lipstick, esse lip shine. Esse. Eu fofo na meu. Sini la la yo kui vasanga uno mai mai o tu vasanga uno mai ai la itasi hala vai tu fa to fa Camila le vão fiat sa o ya mafuanga le le o fiat o le ngo Samoa o le fiat loko le o tinga le loto o tinga le loto te lo oi se le finge moka ala le nga kisi ka malo ka salis ita vira nga ngana wa nga ngana le kisi o nga ngana lo tili le singana le nga le taimi la le ana ko vai la le bele ke le be per America vai le bele eu kusa le ano mo kusa le ano salis tatou malolonga tatou malolonga e ta ua le fai mai sponsor lunga tuna fa on poka pe atu foi mai malolonga. What's up, guys? Upholstery Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Bluwave TV. See you, plumbing. Oh no, my hot water has run out. Stopped working. I can smell gas. I'll see you soon. No job is too big or too small. We're here to help. Find your gas leak using top-of-the-line technology. Unblock drains using high-pressure systems or cameras. Gas fitting, water leaks. Replace, repair, job done. See you, plumbing. My hot water cylinder exploded. Did it no hot water? I'll see you soon.
Te mero wanti lea ua Joyce furu miru tantalo le itulau ono iyo. Le ina tanto ua malolonga ona tauna faise malolonga. So ia. Kako kako ora mele mau I followers tato wa tato e koe mua ya kako. Era fo mai isi sau asi ora sola sau. E tata wana tato wa fe malolonga. E le ya se me la ivona. Leo o fifia la fam kalanga vo me wala ngai sao kusa le wa fam kala ka expert le me Ile e me o fimalanga I. Ele o se insingia la velante. Ele o vai tuna ya me voni ka mo misa ngofo mai lenge ya kai lunga. Lana tate vai tu pe tau no mai Camila. Be vai. Bye. Bye. Sa ia la Halu la ko lima. Iyo, na matua peia o misia za le sa sis fine mota ale na kisi ai. O mo la ka se. Iyo. Se tau su e tu le antale. Nanga mana ya ai te lo la utala. Mau lolo ya te au. Ko lo pulo le tinale. Ia. Mana tua tato. Mana tua wa songia le tinale le tene fa mo fo le rupi tui le au le black fern le ngafai Antolen fai sa o hale tene wa mantua langa he ofo etunu I fafoe ele mafai nga faiar ko ai nga fusi songi fo ile le kupu e ofo ilo wala tu e mana ai pu ese rua hata ma tu langa fa pena ia ai na fai ya tene na e mafai nga ukango e hako ia vai le tamalo wanga fa polisia wanga fa polisia ia mau lo e tene ole nga mau lo la ko tene le tongo a sala vanoa ai vai le patonu o ingala le ke vai le ka u fakia mai ai le fia o Camila Violia ma wa tala le tele le palolo mo so polo tele le palolo iyo na maua sia upalolo ai ato e maua sa upalolo le antau le nei weekend a fayo malanga mai ni tang sa marianga le mai Samoa ya sa wia mai sa upalolo tupi awa tu la tala ale for la ye tupi e to e fa Então, io Samoa sina na mo se upalolo ele aso sa aso tonu ana malanga se utama aya io ai a fe lo o sa marianga le ai langala e saula kama fo kama I kaplait na no le vilia to oi le o ke ngolo nga io e la titi le la te la vata ma wa mai la sin tama tau fe lo pela po ale ne weekend o lo wingo wa ilunga mo lis ko ngale wo lo se grams wala tamala na to se la wa ilunga o le me fo le oi le tale se to mo ngala ilunga ka ko wakale wa e sila sa mo ile kisier kinge moka ma wale le o le headlines le newspaper ilone tona this is the London newspaper London newspaper le sa wale headlines le ye ki amangingo Wai va aila ile so mai se kapa ki pa. A fa yo fa fonga mai si ma fine le. Au te fia la ngona so la ngona ina ua e pa I ana fa. Ina ua e pa ya tu mangi fingi fior kupu. Ya ka lo fo pa lolori. Ola ma fo anga wala I onga se ma fo anga mai la wala makanga ling ma fo anga I lo sa mole wa mo fo fiki ai fa le ka wa ke le fiki ya o le upo moni lava ia ona o wola no fa nau le no o le matua fa matua le palolo sa taua o po mongianga o tua tula I le tala anga ele o ia tele se na pa war me o le ia sa o le ia fo ile le e atu ile e tausanga tulaga fa pena but o sona history tu atu to be honest ele o fo stanga te fango ta po stanga to le ngate fa ya na pa war va nga ya e so so ni me fo inisi lungo le tatu por kalami po o fe na fu matangi mai e fo lo ngali ale wai o le o tatu lo but to be honest le atu no fa pe wia na o sa mo Fakunga o sa moa ya e palolo. A lea la wa ngā tatu o mai atunu I fafo wa ngā social media. Wa vai a kwai fiki. O le lea e ringi palolo me e kai sa moa.
Fatu le ngai o mai o le palolo i fiti. Ia, a o le ngoa fo i lea i tasi a ia o le palolo fo, se sila mai ai. O fiti la lea? O fiki. Fiki lea? O fiki la le pe ka mo le palolo le enga ma le silango a kako sa mo eso ia. Nga le kama vole le lang mo nga kama le langu le sa ita ilo la ia wala ngai matua tu lo soifua ma a ula ia wa pe ana ta fai atu fo ia mato. Ai sa ola pe utau tele me mari tama angu fe enga lili. Kula polongi. Wa fai polongi fo wa vali fo yuru palolo. E wa vai si palolo wa si la joy. What do you call this seafood? So ta unga la ia le ha inisio atunu. Ia se ni fonga la lunga. Palolo, ia. O tau sila la lono winga la ole ia e so se atunu. Kele, ia. Ea e so se atunu le lau tau sila mai. O le palolo ia tatou, palolo isi atunu, tamasi. Tamasi isi atunu, haina isi atunu, malamala isi atunu, ai fua isi atunu. Ai whawhikai wala ngole, sungami vole ngai sa mo whapea la le koe mawa se palolo sa mo. Ia, o le... Oh yes, le la mosa man to fu fa to man to na fio like sata wa. Ya la sa ka sa ka wa fa ko o pe. No ta palolo. Te lo la we. Te man to wana nga si to ina na ya mato sata wa wole mal eno ya velio. O ko inga la po te va ya ma o nei kanga palolo. E matua su ile le la ula. Su ile ula e fai mato va pa fa I ka palolo. Io pa fai vo ye lua tu ia ia mo ia fakurola ia lea o la au ia I fusi le mo le o le fau po le fu tu ia lunga meo pa helo ma me ta il palolo ia nga ia role ma wa fo ye e ka palolo o la le lo cosa sa ye ka nga palolo nga va ke o le te tele lava ia o le vaenga ia tele na ta ile muriava o le ava e te tele lava inga ia e mane tu o le lava roa ma le to te e vela le kai mi a sa wa ukar ke le palolo e te ta fo ile le te sa vari anga ta yo tuli o sui le palapa ia ma sule makal palolo ai o le tele a fo nei la nei ona po e pe ia le a wa makanga kaule au ke le mayuka a wo le to tele va fangota wa ka va fangota I kai ia o nai swinga na a le ia nga rua kwa yukama fa te tari mayuta a mero bo ia wa ve fo I o aso la sa le ia se tu langa o se fa tau tupe tongata o ke miningi o kai e fo I roka fia I palolo le kau palolo wa ia ia ai ta tele tio fo sa ola e fa kasi ngol ka palolo le kule la lo mang sa kala yuka a kimsalo o le mele kau kupu o ka vole fa kari ka mi sa wol polo lunga maka le fo la ma fo mai ngai fa la venga kupu ngai salo wo keri onai o si tamama si atali ya si sila mai ina inisio vainga itanga polo wa fo I mai le wow man to fo ilanga ya si le po le va veao wow lo ya e ao lo suru ye le la le swa va ya lo ma pe mo le ya o le winga la tatala e itanga polo nei a fua ia sale I ka fefea ngisi sale I fo ini tele ia alanga ia alela e ta fefea mai pe ia o sesi mai o I vaisala tu lo le fio anga ia me fo pa pesata wa o le sila na mato tel noa wa ele na male la ina o mato fo io sata wa pa pesata fo na o se tasila o li ia o le ava masania a mato al mela o tup mana tua e kafea la ile ava le muri ava le ai tafea a wete panic ma wete fefe fa kafea ile an ole wala ngai to a ile sipitu al mela o tup wa fa tau o fa tau io wa fetau I male tatafe ia ole panic ale mautonu ia le la pe tupu mai ai ia si vaenga le o lo tu vai tu ni si mai Australia o le fa pe mai sa ta fo palolo I is it Darwin ni so la to yes where is Darwin o lunga North Brisbane Queensland yeah I think so ia ona I vaenga na wa ka palolo ia fakasi o ila manu le tau ala mangu le sa ia ma ko ka vale mo ka pololo ia nga ka mi Townsville la ele keni pololo wa la ma ka ku pololo fa mai ka ko si kula kele
Ia fe ia ma ngi kama pololo ya ko se lua mo. O nisi from Townsville. Townsville of here. Townsville or North Queensland, I think so. Yeah. Ai ma fanga. Ia lena, mana dua lau i Townsville. Mai fo ile sipitu Gaines. Gaines. Very fishy area. Ole ata tala noa ile au ta yaya ile palolo. Ole ata tala noa la ofetu ne wa ile na male lahina. Ore kaule wa ile palolo. So ole kiro se faku sa foi leli. Ore taula wa yai. Le ka mai container foi leli. Yeah. Afe kala. Sa fa kaula palolo. Ile weekend. Ele me suka la se lau bars full gram. That's all right. What do you think? What do you think? Maybe kai kusape fa longa foi kauio sauni. Ele fenga ka ko fa ki o langa o le fa ka polo. Yeah. Ya o kon kanga ora boye. Ya, e pulesta funele la non sa. Ai e tau sanga e fiu fa le parolo. E foi tau sanga ma ola tau va ia tu Samoa. Ma isa va ila vai ma tua te tele al parolo. Ia ai e sel mana yo me le tau fa lili ma yata ai le se me au. O te fai al tala ale fionga minister nga ruenga le ufai le observa. O te fai na yo ai nga sa va ie fa adia li me ko parolo e le se me o maya. I will never, ever speak to you. Don't call me. E koru. Esa ora kala le sia ka manga ale kenge langa wo. Anga ruwa kuwa fa i loi le fale. Sia na wo tama. Anga fa longa nga uma o so fa ya lule agua ai mo work e ka malo longa fa fingi. Fa ilo mal tamalo no na fingi fa longa mai oi. Ua sa ngo koe va ai i la wole o koe saut fale. Ko se korusa. Aluro marki. Are kau iai. Aluro markingi. Ya kua kangi la lole faule fa kari melan kamane. Fa kule li le. Se mai ole le kala shuka ma fa mai. Anga kasi pe ruangi sa. No. Feo. Feo. Awa korusa. Korusa. Ona mele. Fa. Falo ya sa, falo sa. O sai falo fa ko fa. Io ana tasi la pe luani ni la vai nga le do vai tu nei le sa no nga minister nga wenga. Ila observa. Ko foi la lu. Anga kasi se no. Mai no. E fia no work pe o no. Pe o no. Kasi lu ko fa. Oye fa. Lima no. Lima. Eu acho que lá. E marcou o furi mai. O pessoal le ha pese fole le furi mai lo tu. E fa ka faro ka malo. Ole ai vo. Ai se lá. Ele se la kala ke nga kang ya la nga wo mai malian, mai baby, o kai mo baby mai malia baby. Ana na o se tasi a pe luani sa. Wo fa tu e fa wa ta fenga wo. Ai ona wo tolu sa. O le mela lea. Tofa. Ko fa so fu. E ke wangalo ke ora wo so mo lo ma fa wa. Ora me la ko pui pekesa, o ba ko pe se sa kelele o le ngai pekesa. Ele o se rating o Petersen. Ele o no se so manga fa pe ia ai o so fa o makanga o so fa ingi su nga fo nga. O le lanto officer tu tonu le tu mau. Mo le vaenga le traffics. Sa fa tautai mai Petersen ile officer o le HRPP. Ai mo fa nga me. O la kala ka ia officer o malo. Mo kero me au fanga. Lo ngo fanga nga se si temporary headquarters o le. Mana tua mai fo I Leiataua ta ilo ia se si fa le fa sala lau au te lo no mo breaking atunga le vaenga le solua. Tuesday. Ai man tua mai fo se fa tu la tala lea. E ia fa le lenga le fionga ile komisino leo sa fai I futia walo. O pa wa yo media kalango ia yo le newspaper. Ale Samoa Observer ia mata wai ni si media. O le la no fa tali. Pe mo tu si mai Observer article le. The traffic police traffic lenga PacificEzy.
pekesa nei ma se mea tusia mai pa wale mele na tusi mai na o me fa tau I nai vaenga e fa le anga ina ai le tau mafainga a minister ma le fainga malo le taringa malo wo ma fo no to ever vaenga le anga o le ngaruenga fa media a fa pe te mana o e fa mai te neutral e te tu le onga tu tonu pe ke ku mangu po o ke ku ilunga fe ke ku ai te taulana mai se article le vaenga le o le tulanga wa ai sa fa o nga ina Petersen o ngā te tonu o HRPP le latu office autu e whai ma se tasi o officer le tu mau o le traffic a leo I le taimi o le latu operations le safan I le o ngā soa koa le ngai yes the whole time winga o le latu tala wha pea e wha ala talata nga I tai le whalifono inisi ma le whale wha masino le sa wha o ngā I tūlanga o whonutanga a o le fisili lo ma fau ai se a wale avea ai le fale o tupulanga talavou e whao ngaso. Le officer o tofilau eti alisana, po le building o tofilau eti alisana, na e sili atu la ona next door ma le motafono. La fo iei le fale o le afo ilingoa, o le alita unga marine, ia leitai atu. Atu, I don't know. Wa se mele le ia pe foringo bei kaunganga, pra maling kaunganga. Walanga le ia ma se media wa mai le nga ka pule o ka mau aku ai po pe sanga ring fa nga waling fa nga le ole fesili numero tasile na ma e te taua ina fio mai se na fire fai unga whoever po oi lava sa fire fai unga e mo mia le sumai e fa manino le antunu leanga o le ngofo ngulu ma o le mele tupu ai le fete na I ma le fevata wai o me fa purkiki esa ala utan ever since ile mumusu le HRPP e faya inga etalia le faya ina ai watu se si fainga malofo o ina le na va mai ai lor fonga va au Samoa e o mai ai kai miningi and for the police department e o e faise la ko official tu mau e faonga ai le headquarter not even the government of the day wa te tauna la tu nga lu fatasi ai o fa tu o ile official o le opposition o le ala ko nga message la ta uma ya tatu ai por foi arrangement pe sa keita le HRPP pe nga inisi por me nga kwa kilia va so accord fa nga ngole o fale ia te ua ia le ia te ua e alu lo ma fau le vaenga fo ilele po le ale sa o lau sa vali ai a se se ngofoanga wa se se ako ia me so le lo mai fam singonga me fa pe there you go pe ke ala ko lau sa vali or ko e fio mo Yesu ai e alu la unga kongo le RSA ala o e mo melo wingo la tala si fi fa rongo wa se se ako ma fo isia wa se se no fonga a fai fo ila o le pui ngor saunga le mu o tai mai fafo ma tai o le tunu ai se a o fai ai foi o ai se a o fai ai fo o le ai se singo fo nga yo e fai ai ai a fai o le na tope na tulo a fai na tope le fai ngor o tato malava lele na fai ni si vaenga a fai na mau le taimi e teu wa ni si fio anga la to manga ala ma tafa ala ai se anga le mo se vango makanga luengo le e fa wesi na fale le tu mau kastini mala ke le fale fa anga vai ia le ia la fai pa un beo pe le falling on mai o se me fo ile ku mongo o wongi lo sisi mana tua mai le ia taua sa fa sa ina le public sa poloka male awala lea mai ai kai makauku le wala foi lele sau I tatou fa solo mai I eki craze fa solo mai sau ma motor malo matangi ala lua alua tu ai lalo le wati malu I kai I molinu na poloka a doa lava e sa na lu ye no ye ni si foi lele tatou le malo tele lono winga la o le na faia I don't know mane ma fau maybe ele roa ngisi langa lele o mai foi au fai kakala o ko sik ye skaka mo mau no fe to fa pena fa be mai lawa mo sao mai ele o ilo nis ia vai ngo fo po ngi sila o lo aku
Se drone ave ope o tele mana o ta o ia man tu si ai le yo ala ngalo confirm mai si jamo la o confirm o le vaenga o te whaano noai la vatura o lo whaano noanga o lo whaano noanga o lea e vevesi tele i le suenga o lea mi o tonu i whainga whaapi o pi o lea lau manu ia ai ngoa o nisi o sinia o le vaenga whaapu whai le chapipi o ke le kau kōlau lau atua ai si la fia e Samoa o lea la e vevesi ai i whainga whaapi o pi o ia ai o le makanga ruenga o leo o lo la ko su ea whainga whaapi o pi o ngi o whai ai o la ko ofisa o si sila na le atau o le ala se a mi o kongu e mau ai keisesia ia e difficult yes ka fa o le sa ungi e famsingo me fa pe o yoi yoi a fa o le sa uni so su enga o e vai kunga o leo iso su e o le ke rua lunch rua dina yes o le ale ia le tūlanga le nata te whai atu ai. Ia. E nao na uwhai atu wha pena ma o le tali le nao lau whaafesili. E se le whainga kao, ia konga, sao e kama ki mantu, o le whainga kao ngi konga mea whaape. Ia, te ua, o yesi si vaenga, po ua tali atu ai lau whaafesili tūlanga. Kau pa me fo whakeia, ia leo ngau ka ngofo a kong fo I wharau ke le sisi kai mulu mga I po la kong kulanga ngā ringa whao ngā. Pe e sea fo, po meo lengi whale, po meo... Ia ai sa oi la mau, wana ua maa whaasumatu whaasoa po kalamela solua. Le ai ma se tusia mai el newspaper le tau te pisai ne el observer. Le ai ma se kusia mai el article whapea. Ai ngā o ngā kuku au ka vale ambulance fo I le pamu le vai tele al sunga la au le mali e toa. Sau la ko. Sau lo le front line mai rungo. Tau si sila ya. So le kwa le fia le newspaper le ya la audi. Kwa le fia o te loa le newspaper le me toa le fia le to tolu lea. Ono le to tolu a lea ma le to wha le fionga le safa pito. Lea matua ho, lea matua I fia ya swing on malo. Fatua I foi. Oi, fatua vai ngā kiwa ai mana tua mai oi. Te loa si lia I le e la tai le lima se lau le ono se lau. Official vehicles. Sai ai. O le fisili. O le ale fia se furu milionga a se pamu e maua mai ngā o le kiu, ngā o ka avale ambulance. Ai mana tua, o lai na allocate le lei lava I pamu esese. Oi ka mo mai le ata, wa fatol me nai le oiloa. Ta avale maybe o le ambulance ia, o kou kati o fai, fa whaingo fie, o le pamu le hoi o kou. Leo, o kou pamu a tulou, to le fo fa fisi, bo ta ua wa pi o ngai pamu ngaka kei loa. Ia, fo mai, o kou pamu a, ia, o toui ave ta avale a officials a ta o mahalo, o mai le pamu ngare a le mahalo, po fere pamu ngai, pa si. E aua wai uma whapena e tofu tu, o peia eka, o peia tusi mai article nei o Samoa e lua se lau afe pamu rai. Ele kering ka kopa, na la fo is pamu la kla kai, en fa nga, ia, e na no ka ko review ma evaluate fo ngai me sa ka kilo ye, ka pe fo ka pule le vi. Se me le fo ngai me mai e ke awa kauloa o ngā kako wolo e usule suinga lea. Ma kako pepe seilo. Wala ngale foka, ma ka fongo kau mama makwa uiele. I kulanga le vi o Samoa. Sao... O lea le vi I lo ofisili. Lea tau wa te lotu lo wa matua lo soifua. Te lo wa ofisili ama la fitus fulu. O bars fulu. O la ofisili sao. O le a tonu le vii ma upu sao. Lei I le taimi sao lo taimi mai lo le titi. O le a o a upu na e maua mai oi. Ia man kua foi le ngo ki kiro ngi fa kalanga ko e fo search le fange le na makanga folinga mai sa kasi ia yungi po se ke le ki yungi kasi va fa balu. Ingo wa announce le United Nations le maro fa kasi ku ko kasi Samoa. Sa fa ka wanga kusinga pese.
Ma wharongo la le whakakule le history e sulima la konga. Entries for ngari. Entries a whai. Pike la pese la kulesa. Kulesa. Kusala le vi ila ngā le ngā sawa. O le first version, o le version mōmōlanga. Le nausu nei ele. Le ai. O le version mōmōlanga le ngā whaikaiminga. Ngā sawa ka siwa o ngolua. Version longolua. Version la ngā loke masangi ai. Le ala le version na. Le version le wā le whapea. Samoa tula. Tulai. Sisi lo fua. Lo pale lea. Ia. Maha ai lau fetu. No, okay. Tuloa. O te mana ina i toi whamanino. O le inga ia le confuse ai tangata. O le suinga mai ngai wa mafai ona tautai ia Yesu na maliu. Po le Yesu na maliu ia Samoa wa mafai ona tautai. Ma le inga le a makaya wa ngia lau fua. Mai le sisi lau fua. Koe sui kasiwa balulua. Barfa. Koe sui lenga sui solmonga ma baito. O le suinga la le na o ala upu. O suinga nga lenga usu la fai pesi. Okay. O suinga nga lenga usu la fai pesi. Ma suinga nga lenga pa penga commission penga whakanga penga ave le pule le malo. E suia? Walanga ole pese la koe ole owner malo ele owning. Yes, o me totino le malo. Me ko king on malo. O swinga lon kolu langa lengo so la fai pese. Ai se ala a faila ole swinga lon tolu lea. Which is a tu lola ye ole swinga muri lea. Swinga muri lea. Ai se ala wa ka ko le masangi ile swinga pe afa pe ole. O kana lo ko kilo ke fo fafkai fo ya iti lai wa mo ka ngi kaya. Ngo ono se tisi me ke o ka ku le iti lai orkala kangbasa solomon sa fai workshop nga failo ai swinga ai le kalongo inga mai le failo inga por melo ka ko ngi ya nga approve lo le swinga nga ya sa failo workshop failo ya onga me fa pena ya ai foringa mai la ele i se failo nga kelenga por failo lo ka ko pisangi mai lo ale lo o swinga lo ko le ka nga ya a olea la sa to me ele make sense lo mafofa I am honestly and I wish for ole mate fa sanga I marsunga walanga o te yo ele to ia fua ia tanu wasa ia ele to ia fua langa la ia life fa vai lungo swinga a o la a ia se vai ngo te to ia o te to ia malo ia nga honestly danga se o foi mala o foi fa karangoanga mala u ma fai interview o vange wa of city la a fai la o le moni le saunoanga a le fionga la ono fausia tanu wasa o le suinga muli lea fa mau fa ilonga ina malo ia e fainga malo sa ia ile na taimi ai se ala e uso so o ia le malo sa mo tu la i masisi ia la fu ia nga lenga o lenga ko mai ia i suinga nga o le malo e sisi ale fu ai nga i kia fau o le usunga nga ka alo le manu sa mo o le usunga nga so my question is ai se ala wala ile fa le wala nga tangata a fai langa sala langa lenga o fo de fa long si nga fo le fa long ai ke le fa le kongo le ke visa ka lo malo ke minga suia on ka fi umalo ma o fa nga le version longo luole o feala ni nei tu ai nga me wala nga fa tu sa wala fa so e ta o mai lai ele o hango ele yango fo i fainga malo nga vai kaimi ele yango fo le vi o fo to be honest wala nga pe na vatula o comparison so se mea lai fa ai unga fa le tulafono ina e ka kau fo ilanga fa le nga inga le version momoa pe ya tupe e sa la kala le nga kupe e pe ya fa inga kupe a uma e a wa tiklea mai fa tulafono o le a le ko e pepar ka ko rua kala o le a fa asidiva o ila io tupe coin a le waka ko haru le rua kala coin a e toi matia tu la ma sa rua tala pepa se fa o loa a le va vela o momo e ki rua feko ai mar pirikaki wa le kaulia ele o toi fa ngaina e lo foi la tati tununga e ta tauna fa pena me ta o property sa le malo inga ia sila fia ka umara le na
ai no winga o le la ya te ai ai la ngisi ngala ko so ngala ko fa sori ku la fongo inga la to faia lava ai to sori la to o le fainga malo sa ai o swinga la ko ia penga approval malo pa me sa kikire po fe ko me ka ko faia ai ke longa sa o lo finga le nga sa le wo yengi foi la lenga a fai o official version le wo yengi wa kaulola onga fa malo si lo o ko suangi si wa fa ngalo pu langa o lo malo le suia ia le foi fa sa mo sa fa pesa sei kama kai pal miele ke mi foi fa kai inga la sa krile e suinga le ma le sanga opung foi le suinga le foi le na tonua ole winga le no fai atu a fai ole wa did you know all of you said about it wa fa tu ala tala le if you're like whatever na tatou misleading a mainga kupulanga e to mo mele winga ala tala o lea yai la lea o ngala wa o nga papa toi in primary school east o lea ke o ia i tamaiti wa umatu la tau sanga malata sanga e a o ia la tau loa upu moni o le vi o Samoa Samoa tulai masisi ala fua lo palelea va ai ina fetu olo o uangi ai le fa ai longa lea o Yesu na maliu mo Samo oi Samoa e mau lau pule ia fa avavau awa e te fefe o le atua lo ta fa vai o lo ta sa o lo tonga Samoa tula i wa ngia lau fua lo palelea o le vinga sa masangia o le vinga a faila o le winga o lau tala o le ala o toe la langa mai e le au fai pese a malua ma piula fa fitai o le wala to e peila e tangia mai o le uko e fa pe mai le au fai pese e se le melen ko fai mua ai tau mo mai it's like o le sa vadinga le mo mori mai le ala ma ko sua sa o le version e ta tau ona ta to sua le temine nei masoma fa la fa mengi e o le ala la utala la utoela tu nei la i le ne fa ila fa so mo o le au ko ela ku ngai la ko e fa ka miki ha onga o suisi ka ko correction wala ko ela ku ngai mo fa ku correction all this time le na fa tu la imasisi le ai angia ala wa fa u iska mai ki wo ese la e o marsisi ya vai no pau me foi o kaunga oh my god boy por me e fa anka ko sunga vi kwai pe o sun vi fo po fe o ia me si pe sa o PCC por me o ka o filo le sunga a kasi lo le vi fo o le vi ia le anka ko mai umaya o hau la upu moni ale a tau ana ufa alongo lo le vi o tele tuloa o tele ipopole tele le swinga lea Samoa wa mafai ona tautai leanga ngo uloanga na uloa mai na sui le mele na ia Yesu wa maliu a o le verse mua Samoa tu lai wangia mo ingo fa sanga lo ko ro fa really o tele i fa pe a me o fa ko se le ngol me mongi o ngang o fa pe oi e ye la si va nga o kele oi lo tu sa no ta fa pe fo le ngol ma fu anga ngo le va veta o le pua mo fa ya to se le nga o te respecting ata ngata la na pepesi o e mo ma I have a lot of respect o le onga le na la to suina le yo le onga le tofa manino le tuspa ia ma le anga nu so ele so nga sangole ngole pe ku vai kofo ia se suia fo io ele ngofo mo sui se pese ia le nala ai ia haula ia tao ia la ta vari lo winga wa isi va nga no fa longo to fa pe nisi ia ele o ko sisia ska ko fu o wangia ngia
o mo ke mi sisi lunga le lefo Ioi. Yeah, I think or a deeper meaning lenga. That's the deeper meaning. Yeah. Ole winga whaafaingofi. Right there, le kaimile usuai. Kusa sao. Ole la sisi fu. Yeah. Le mawai le mea sa moa tūlai. Ma sisi lau fua. It's like, it's literally right there. Yeah. O sa o en meru ko ngai sa o Kusa o kei loo wha ko whala inga ia ngai kua o le whinga ngalo ku resa. To lou le to whai inga. Nā fua matangi ere kusinga o ngai mea. Wala ngai sa o wale wanga ngia. Wale fa pe au sur pese wangi ngia fu. Ola sisi. Au sur pese la sisi fu. E makaro pese a makaro mo singa fu. Le na. Pe ngale e Eyo. Le ninka ko. Le alaina, tu so le tātou te usuina what's happening. Yeah, ke mi ala vale kas. Right there. Le winga nga le lengo fa tu pata to wo le upo tau o le ilo ilonga. A tātou tango fie ilo. Le melea. O ke le ilo ala po le ale mo mianga o le sui fua. O e tau mo mai. Ona o le mafauwanga, yes, ua tātou a. Ua tātou, yes, o le ua already ua tātou a. Sa oloto. Ka ko ilo le mea mangkua la. E le kau whaalea lea se e kulou le fua. E le kau whaalea lea se ie. Se fua. Se material. Le tātou sa olotonga. Yeah. E ke ilo me whaalea lea. E whaalea lea ilo loko. I'm a free person. I'm no longer, for ilele in captivity ilalo perkangia ele o koe pule, I'm no longer slave. Yang usila. Koe pule la ko ya kako. I don't need a flag yang ngia. O already yang ngia ilo faku mo loko. Eyo, ai paule mea, kako sua le mea lai practice lai right there. Physically performing right there. Kuso inga, o kako ka ngofi fua la fa mafa mea ile mafa. Sa kau le palingi ke ola falungu menga e palingi ke o fa pe sa mo kula ilunga sisi la fu fa alo la sisi fu la fu sisi ka mile there you go fatu wai foi pe ata to wanga o nge fu o me ka kau sa o tara foi le o me tonu popo o fa umi iyo o me te tonu fa ngofie what mo fa finga ta e finga ngo ka criticizing langa o fonga ngo la wi ole o foi pese foi pa o ku ya ku resa pa o mai sormonga but having two composers for nge involved swing or like kiki le pese e kau palang e kau fani ole ya they are not tafaya tu o tele ele mafai no atau tele nga vale le nga atatu tala noi musika ya o kamaia o atua ia o musika ele mafai la ai atatu tala ai atatu wo mai le me o fa winga lau tele ele ai la e pule aska fungi le la longa sa musika ave la musika fa winga ngor fa ko fala inga o le mea nga o le mea lo fa tanga mai le tua ya o le mea lo faranga e kau ke le kau o ya pai mala fai ai pe no fai atu e tu titi fo ile make sense ya tia ule mea Samoa tula i wangi angia le ko so fo le sis le fo ko si fu ya ele o ke mea nge fo angia le fo pa o malo o mo usul pes fo ko angia pes le fo ai ona o lawa mai fa alo loto e le fa to fa la inga bo ke lo tu han tu ma fo nga fa pe wait a minute le ai o ka ko sa loko already ngia yes of course 1962 ngia ai le fu anga o le mere ka ke pesea o le fa alo right there e pe ar kala Yesu ke diso danga o fie fa ku spa ia alo fai le lu kwa o inga ke la kala ka ia ya la alo fa mama ma ya u ai ka ngai la kala ka ia o tau mo e fa penga uma me lea ya la sa ye wangi ngia yo ka ko ma fo mo loko ai ku rai fa alo ngari sisi fu ai ele pen ka ko su ye me wo ye le ka kilo ma fo fonga ye pe fo nga bese ye su na mali o sa mo na tautai fa ele po fa pe mai ele ve se ka u ye pa ka ko fa vai
e kauanga i le sunga pese la makanga ma le anganga o whakupese e le kaunko e sui. Oh yes, original. Yeah, there usa. You know, I'm just saying this with much respect. Inisi na tu suia. Ya ulaya a fai lava ole original. Samoa tu lai masisi ya. Orenga. Mai ka kere ko ia foi le sui nga sui e solomonga wala nga sui lunga commission le malo. Nga mga ole malo sui nga lenga nga lue mai ya ngai ka mai e fai. Ai fa ping sui nga fala fai. Ai wale toi ona la wasa tauna umolona sui. Sa mala mai lom fa malu mai le malo. Ma fai atu matanga ruenga wa onga. Ta longa manga nuu. Fa wau ro wala nga o kameki ya onga le lo ke spreading ar me le. Fa pe mai ro o ko. Fa nga lo sui nga le. Ya. Fa nga lo. Ka ko fo le ali ko fo le apa o ke fai se pese lo nganga ma le nganga le sa o ma winga ma musu ye o fo pese. Ai ko ki fasu ka usanga ke ai asa o sui. E kere mo la nganga le ngo fo ye pese. E kere ka e mo wanga le nganga le ngo fo ye pese. O le mela le o tupu mai I tau runga I sia vaenga. Malanga o vaenga le lau viviru mangulu ai. O laula le tūlanga mali e le mele nei. O lea la akupu mai loi I mar ko inga skai foi le o le pule a o re kanga kailanga version e usu. Por version kwai, por version folk. O e mau mai. Ia te o le mena nga le la akupu ngai. O le a pule a kanga kai a walanga ia isi la fa pe o I like le te usunga le usunga menga e malua le ang fa fifi au. Ma na ia te le la te usunga menga le version le. O ma ia kele yes. So ole ia la nisi ole fa pe oh no I like that I'm going to sing that. In which is ole ngala le ka kaunga ko wa pe fa pe o swinga. O mo fa tulafono. Ia fa le si la fa pe mai ole la usuar ka male si male o super marco version le. Ja. Al tulang ole ata o doing. Talo sia ia. Ia ore mele wa choli. Wa maka yanga fai mafela wa ingari. If in case commercial if on is an issue I don't think if in ofinga lwes. Langa le in baba ia inga in baba malo in baba au talo fai nai ia. Maka le foi lo pesen fifile malo le pesele. Ma pes fere Samoa lo nuwe. O ki kire por pesen ma pe. Masalo nga piki pesenga ele mfenga so isima ele ko nal pesele Samoa lo unu ue o sa o nga lo unu o le pesenga nga lo e pesenga fai fifili ua pele o e ile o fora uma fo ko ki kiru por pesenga per ma fa masalo nga fifili pesenga ele se vesi ka mi ia ka uia o le pesi sili le wo ia ngai lo wa ma fo nga wa uia o kako suia fua le nganga le pese markaka whakua le pese. Anaia. But that's all. Yeah. Ele ave ser ka o suinga nga fai. Whaftai ia tanuvasa. Yeah. Solmona. Ma whaftai tele lava e maua le programa le fiafil nei. Ma lo folo tele. Le ngai le fai ngofie se lau pasene. E ma fai na au yesi tatou vi ile famole mole misa so e mai le usunga le na usoi nei ia e ta antu le tawulunga ino le tatou proklame na ona toeva tulunga ia te ma nei o le leo ia ma tulanga le usuina mai makaki awe fo le usunga le ile pa fo ile kaulonga ko wa le pese le fakasa le nga mai ia so le na mai ile pese le a o suinga la le tasiva varu fa le Lena ta wa tasiva varu. Le wa fa nga moronga nga sui e solomonga le pese kulo kong le special e fakasa. Ia. Le la yaila suinga le. Ia, le suinga. In which is ole ma polisina la fa pe mai ona okay. Ia le la to play fa le me fa bol misa o si mai la fa fonga. I se toi langina le ole vi ole tanto utunu. Ave se lo ma fo mai finga nga le o manga ko fa mangingo. Ka ko awaile. Ka ko awaile. Fa mo Samoa. Ai ole toi tai na e fia mo molia ile ma fa fitai. Ile au fai pese na lanto langina. Wa len tu fa tasi ia malua ma piula. Molia ile fa maloma fa fitele. Ia fa fo mai le la toi tu na tulunga.
Ia. Pea na te whai atu. Whawhetai o le ua whaamanino ia te aulaia. O le mea lai te tau o na tuu i mawhauwhaunga o le tātou watunu. E le isuia, e le taimi pese, le asa iai nei, le taimi nei le whionga tanu wasa, e le i whaia ona o le asa wha le tulafono ina. No winga ai ni si tuti complain ai. Complain e na wha tulafono ina. Ai ua lea o ina mai ma wha mana tu mai pea. I le nei taimi ai lau ia o le fiso, ia lau o le tolo. Ai ala tasi le monga yolo. No winga la le vainga muli o ta faʻasoa i le mta upule. No winga fo i la o Yesu na maliunga mua alenga ale ua sui ngai le. No fa pea uia o Samoa o mafai ona tautai Samoa. Ai sui lutulanga loa Yesu na maliu. Le lai te tauna tātou waluai. Yeah, anyway. Ka kua whapenga. E ka ua e kia upumwhanga e kangwasa solo monga for commission. Na ua e ka lai for, having been commissioned. Yeah, Lena, having been commissioned of Jesus Christ. Yeah, commission la na Yesu ke ya ke o le upu lea. O ka ua o le upu. O le pule ao. O ska ka anga me. Le malo lea. Le malo lea. Ja, taua ai la se vai ni se tau fo fa mani no ia. Ai tau tu ia sine te mi wala e pa wala vai nga e ala ona no fo fo lele ma pe tilo ia ona o le tatou vi se tatou ka ko masani ile. Masani ai se tatou tama fo le tu la i ma se ia la fo. Ia o ni si vai nga. Ia le. Ma ga il vai nga ka ko ia. O le si vai nga o le siteni. Tau ngai le ta faʻasoa. E ia inga ka o le matou ainga manisi Samoa ua vaovaoga tā mai o latou ingoa fa mai o le ua pasia. Fa mai o le ua pasia. Fo ile le e fai lo siksi. Fai lo la le umi fai ai. O le a se saunoaga sa o le vaenga le a le antau. E li pasia o makaulia se whakalisi fai kaungolong ko. Ona tolu. O ingala o nga pasia lo la ele. Ma nga fola ka ko kilkiro la ele i fanga conditions a me se foi ia fakulanga o sixen o kamiro ka ko fifia o pasia longolua mai o pasia longolua o ko ki ai va supa senge o pasia longko a o fakulanga la ele ka fakali ai li pasia Mana ia Samoa mo ila joule jo ofisili mai fa mai o pasi loa ma mai lo to tus follow stamp ma aveloa aua SSC le talana tato voi me sa SSC le talana e foi le si farfasala lau no vai tuai o fatala no mai si tamana i lalo tele lopo Wellington po fe na fatala no mai ai a tangata farfasala lau tangata ngo foi Samoa no vai tu no a io ai vai tu la ta mai ele tal le tuanga fasala lau ngala ele SSC mislead tato walu me sa tato alu me se sao ele ai ele o stamping along ka siksengi po siksengi o nai tamama tina ma tu te minei o pasia le faitaunga lo na lua ele I pasia ku la fongo o le upomoni ma le uptautino na o le faitaunga lo na lua le o pasia fo yes o fuafuanga ia matau matematenga ma I tenga e fai mai a inga pasi lo le lua e pe ua fai ngofia re koru ai le awane I tātou tūsi ua tele na mea e awane I o tātou o le tālonga porokiki ia e te le se a nei e se taeao e te lue mai lo ulu nei ai o taeao fiwa ku ilo ofisa e pe ia o le ngingimo porokiki e ngingimo awala ne I faasese I na ilo tātou lau ai awa foi nei tu uai I lalo lo loto lo mafau nga positive foi lele mafau lele ma tu I le tua ai a vatu le tatou informations ma faʻasoa le mea lea aua ne I tatou avesese ina ia le tūlanga lea ma le tele ai fua upu matala na te ia ile ua so ka fai mai fua makala ia ma le ai o le pasia le ua pasia ai o le pasia o le faitaunga lona lua e pasia lo le faitaunga lona tolu ona ave loa lea e whaatu la fonoina. E sau loa la kamanga ua pasia whaatu la fonoinga. Ua avea maloa.
ia kai milanga ma ko ai furi ro ka ai mai kongur le apalai kai minge i o la so pisingisi ma ko fa se ma ko fa bale le la makanga nga yo i mei a fa yo ye ni si wa mata ona fa ya tu ya te oi au mai lope pa fa nga solo awa o pomonina e u fa ya kusawa a fa e ni si o bota mi milo tu ma au fa pe pale to tongia ma au so a me nga ia le to te vai se solo mai lunga ma fa be mai avatu lo fa nga solo le fa nga wa fa tau el fa nga lo le o fa sa se taua e lo sta fa leanga ai au leanga e uma e lo ai e ko kami mai ko mai ko fa pe mai asiata fa mole walu la to lu fa fe a le wo fi we vili la le ka fa mai Samoa ka fa mai Australia ka fa mai Amerika o te poro o te fa le talia o lo fi foi no lima ale la fa o ngolo e o le tali e ono le fitu no e fe lo ai mo e le la wo fa ya tu awala vane e se tia ile au fai pepa po ai nistulo ole a ta mi mi lo atu mo fai atu lo ai o mai se fai ta puta pua ile lei ta talo le lei e saua ile langi manuia e pasi lo le longa kodu o nga fai ngofia lo le fa tulafono ina lo marpili o tatou ele mo fo nga le pila fa o lo kaulanga la pe fo ia ko fa ia le fikanga ya kili ai il lang inga bon ka pule si ola banga umar fai ka ngolong ko olongo wingala kai ka ko o le kulanga le ia o lo manino a fo yo le fo ino vai to fa manino mai le to fa tele ai ia le na fa manino mai ia fa no fo le ye tatou se langa o ka ko o le me o le fasi fain e mau lo si na tama i New Zealand a mataloana ma fau le ai le ai le ia o lunga fo i le radio Samoa ia savea malana por kalame manisi ia le uso ma se fo ia walanga e pasia ia ma fitu faita to information so nga tu le pa Australia o vui ia alu sa turisi ma ole a ma faia ona longo pu ia li ia tuai na tonua ia ona official ile wa ma faia ona ma do o mai lunga ila to o lo tu e tau wa mea le mta upule peila o le Pacific Leadership Forum o ila tau le nei o lo tu malosi o le fono fau tua o le maftanga so fa tasi fa fiangainga o le taiao faiva yo ia manisi lava o i fo i le tamama tua po le fionga il falolonga ia anai afa anai ia manisi o ila tau o lo lan tau tu fa tasi o le ama fai fo yo na vano mai la tau nei la tau te folasia i lo mamea e fa menino o le foi ka ke le iro walanga leng ma ka le foi malanga fa kasi le parembia ma le sui parembia ya Western Peters ka ke le vai ko ngi me a fe Western Peters pa leng ka mo wa sa makele langa vai i le ba ia man ka pule so o le la bala lunga foi ya i ka nga foi ba malo le ka pule ai foi ka ngolong ko le na tonu lava o te loa ye se va e ngai matua sa malai loa le pasi o pidi le o le ngoko ai mare sua ua yo ka ko sa mo e va io elena e kusa ia se me ona fa ngo fie se ka ko wa mio o le pepe ko ka ko o va ara ngi sila o mango ko ka mingi par mia angi se pe ile o ke ngi yang ora wodi ia mango kama wa ngana fa mai really does it have to be some more does it have to be in some more que le ame fa mo ko sa mo o to mana ka mingi le upo wa upo o ka manu laksen o to mana o tele o mana o pasi de media ma fo ngor ka mano ale wo fa ngor va who was the captain he must be married to a Sam kako kalo manga pongi ka po em ka pule e si wa makwa vet a ko a lo fa veting makwa i vet a ko ka mano laksen I need all the profile of everyone knows he come we can give a if you had what wa makwa si singa mai le afu ngor po ya ora mele mastermind e Western Peters langa o godfather le como el balming ja la wo fo ka maro la wo fo va ya wist ya va sa ma nga ya ma o li wala ya mai ko
Te wanga fa kot faranga, ole ko nga paki kot fara me ye pe fa pe. Kira la wai la kot fara. Isi kot fara ingu ava mai fiki. Ye mai nga pa nga me fa pe ngari or kali yang oi pu avari. O va pe u ka ma ve fa mai. Si mo ka po kala mo ko ka fa pe po. Tea au te da tu antu le tu wa o te lo le pisinga le pisero official pa le mi angi. Awala nga le na ma wa fa fa ta la le o lango inga le national. O ro fa sale. Wala. O winga kasi ar kala ka malo. Le ka kali fa ka long ko. Ai falling mo le ku fa kasi le pa male green. Hello, ye mo liswa. Im ka upu ye ka wilo. So menga fa ko le ka ko ka po ai mo ka lo ma ka sia ia. Manguia le fa mo. Ya, ole tero uta wonunga ta program. An mero, so me pono failor kap kengi masaila makaka umai ngorva. I'm pretty sure ye ngi piko sa mo ra woni ia ne wa. Ya unga ke osa ko su pe ko ngi mai. Ya, te lo na pauna na vaenga fo yo le nei fiafi. Ele tatou por kalame. Fa te tele la vasa mo o le si vaenga ele tatou ava le na fa mana tu mai ni si o le tatou le ava le o le tatou taringa malo. Ya le ala tapena ina le lau mo lupe foi va isi. Ya, malo. Ya e Tautuana. Ya le tatou ava fa te fo ile committee fa foi. Ya fionga te fono ma le lau. Ya fa Tautuana fo yo sia tatou wa onga. Ya o lo fa faile le ai le ngana tu manga no. Ya e mo fo ile ava no ai to Tautua ile fa moi. Iyo. Ya ai o tu ye so ele umale nga fa kai maror ka smo ko ya fo mo ka sia hana. Ile kulanga fo ka mal balau. Ya ve fo ya fo mo suyo ka ko fans ke longa ke ka wa ma fo la fa mai senga ya ai fa kai lo ko male mo ko o me ka mo ye ka mal malama ma ka wala fa saungia ye ma ka wa ave fa mo yang o ka sim ko kai ya fa mo ye ko ya o male ma ki nga ai nga ya handa ya me spoli do ke lo ka ko ai nga me fo ko mai ka ma fa mo ye ko fa igual ka po kala mangi fefi ya fa kasi mo Samoa ya fa kai mole ye fefi mo ka ko mafka ya malo fa tai ya jo le uso matua ai longo tatou por klame lau sunga le lei ataua lau to fa mo fui ya e tu sai o le fa mai senga ya ano le ta por klame mo le nei fo ya fi a wa taluna tu lai mai le ya le aminga fo ele tu me to fa fo ai ya le tamaya ya ole upomoni lava ole o tava ia tu fo hi fatula te tala wa ka ngalo ya o lai ole ya you know ole lava tu o ta ngalo ya te o le tu la fo ngalo se o tama wa le to sa e foi la ni sina la tu fai mai foi na nei tau matu tau ai nga wale mo te pisi la fa mai ya sia tau fai mai fo ili se uka mai le au ya ele tulanga se uta mai wale vana ai ke sila fia ole va venga la vale tua na umi mai lona soifua moia ole to ina wale vanta tau na to lo lava ya wa fa to leva na ele se talo fo ile ina ia va vala au le tua ilona tama ai a fo itinga wale vana pale fia ngai ma se uta ma ya o te whafta ye le tua wana o le lua tau sanga le na alewe ilona mai ia o isi ka ngaka la e ngase mo lewa so ai a uia o te le popole le pola e mo tuitua o si o uso si tanga tau matua e malo si lo loto malo si o lo loto foi le leu te mara malama le fina ngalo le tua te mala malama e whaavavau a inga o te mala malama e le si o langa e sili atu nei lo le nei o langa le tūmau o te mala malama e le avanoa e tātou te toi mafuta and so on ia a ora soifuanga fo ile nei pe te alu la ititi pe te alu whaafua sei pe te alu i loutou sangafu
pe o sio tama palu su malfa ia ua matua le soifua ia ale to tele o isi ala e o talavou tulanga o le va ia le for soifua maraloina i mai ma vanga fa pena o le fautuanga fo ia male tu la o manuiti va ai lo soifua me se ka ko ia le talavou ma e fo ile wa ono sfulu ono lima tu sa pe pensiona fa tu la fono o le malolosia ai o le upomoni tele le au fa se fulu wa tele le au lima se fulu ono le o le vai ngol soifua maraloina ia o se utama ia me se fo ia se tu oi pe te loi ayo le vai lo fo se utama ia te au ile falo solo ma upu fatu lo wingo la tal ai po lo na manatu ia i fo ngale fa pe mai ia la u ki ia e la fo mai au se falo ai ku se o kali le lo fo ko ia ya ayo mo no so pe ia la waru se o mai la va nga ia falo au ia wala ngo ke de ko ila la waru le la ya ao yo ia ayo mai ai pe falo ma ro vantu le ia ia te ia fa te tele fo ile fa lo tele ia me se fo na lo mo le malos o lo wa tau furu fo ile le ona o swing o le tau ma na vanga fa pena ia ai fa te tele a ma o le malosi tau tua ile antunu ia o te lo se longa o le fa mo se uta ma mo sitting ia sa tau fitu na imuni ao se mantu ona yo uso matu fa fine mantu fe lo ni so matu la malanga mai wa umano faia wa mo fo nei lau wa umano faia le fai unga ina yo tu fa fine o tama te uni e te u ya te u tu lo a fa fonga mai fo i le fi anga so tama e va liko i sa taua mana tu fo i mo si le fia i fa lu penga sa taua le pa ia o le fi o le aingo ma vaenga ma le fa o sa taua o le fa la o sa taua e ia le va liko sua fai e to fa le ka o fa e ia ma le va liko to fa le ia ma fetalenga ya le lunga e le mamala i le tūlanga i le matu nuu i sa taua le anga a tuu le i upu tautino o le toa ina matua le onu o le vauliko ia na vili mai ia sa moa i se uso matua la e sauni fo e malanga mai na o a e le matu a inga mai sa taua anga i sa tupaitea la ingo se utina e fesilingi ai le tūlanga o la e fatali mai le fiu anga pe avatu i sa moa ia o mala no fa malulu ia lenga o ule wi ia le matu o le a fonga ina fo ai nisi o taimi o le family service o le to ina ai na o to atu ona o le wa wa fisilingi fo ima e tulanga le fa mai sen o ule wi ia o le wa fai ale me manga o ile wi eyo o te fa fitai na yo to fa fine matu tua mana yo uso o le lato wa lo fo ima le lato fa alolongia o so mana ai o le tele o le nu o le fio anga me uma na uma va tutto ina i Samoa tasi ala utala ma le lia mai e ta oto si uta mai le meu teno foi fai ngofia ia te awa o le soifuanga nei yes se ma fai nga ka ko wo o lai kele ele ma fa si go manga e ta ua fu ato no ta o si au fa le anga le upomoni o le ma se si o matou le fa na o to no foi si o matou no i sa taua ona o sa ili manuia o mamai atu no i fa fo ni si fo i wa fa yo la tu ai ngola to te to lua na ni so to fa fini a matou uma o fa fo so le winga la tala ia na o uso tau songa tau ainga o te ma ia ai ia te ta o to si o tama le meu te yang o te whērua ia o whemalanga inga ma mea i le ngā ruenga matulanga o te awhe asi. Leala na umaina whtau whaile whilinga ia ma le tau mawhainga o visa whio lolo si au malanga lai o mai Samoa. Ia leala ua tuatua i e whale lau wasi si o tama o tango tuatua se manu e whaile vai aso nei. O tu lou lava ai ona o lea ngani mai o Samoa. Ia o leala la lea ua toi tuatua i ia le manatu. Ole atu ole so fulu maleo nola ya la mo man tu sa le so lu o fatu se i mautu se ma tu tonu le lei ya me so si nu o si utama ole so fulu maleo nola se le utango tu ule vai so le ama le vai so asa e na ia talo si ia visa ole vai nga ia tau mo fai mai Samoa ya malo me so Australia ya
ele koe koloa lai tua no ingo la fai visa au to fa fonga mai e te tauana maua to visa within le taimi le nei vai aso lea kuli mai sulo ia nei si o na ia uo ma paanga le tatou Tautai A'e ma le Bluwave TV o le aso le nai fale lau asi eisi utama mo nisi o lena tu fesili mai ia o manatu fo e whaongani nai se kone o prokalame e whaaleo atuai e whaia umala vai sia mātou whale tapua ia le Victory Power Ministry ia e manukau ia ai longo atu lava taimi matulanga whapena ia ai o le a whaakama kiwi ko malo iyo o le nga whaakari long siksengi a le la whaarui la arui e whaakari me long siksengi runga ia taurunga le proklame le vanga le via vita tau feilo ai i le aso ui whapea ui le aso fu ale li kai au si waso e ri mo lo waso a pe ero fa mai ale ngeu me feka ko sa kai vai ka vita proklame ia fa mangaro se la manga wale tau tamali le foi fonga va tele matua tu ina le tu asiata male songa ali a dawa tatu feilo ila so tau au mai proklame o le tatu Tautai A'e me se foi o le unanga le Blue TV me le dei fiafi ma fa to fa tu so i fo me manuia